nna ke nna Machabalala ga bota ke kgopela go ya ke kgopela bontate moreng ba yellow fever vaccination and certificate yana a sa nyaka go mpona gore ke nna mmahae a re ha tle hae a ye ka mo metseng ha tshwanetse a tle ka mo hae o re yena a ka se ka mo hae ka re o na le ntwe ena e tšhabang ka mo hae jole nna ke nyaka go tseba ntwe ya ne wena a re o a e tšhaba ka mo hae mola a shile bana o shile ngwana ke na le yena o shile bana ko Varampata o tsene ka mo motseng wa motho mongwe ene motho a tseneng ka mo hona o nyetswe a ba nyalwa ene ke motho mo holo mo yena a se thaka hae jale pelo ya ka e botlhoko ka re le tshwanetse nna re mmone re bone ke bona gore a wa ngwana ka shule o a tšhaba o tšhabelana ka mo motseng ngwana o jale ke nyaka go tseba re ntwe a e tšhabang ke eng ke le mmahae mma motla a tlo ntšhaba ke apere boya baibe bo yena a tlo go tšhabang ngwana o ke na le mengwaga a sa tle ka mo gae ene le mosadi wa moshileng kwa o lla ka yena o llela mo go nna o re nna ke a tseba rena ke o ile kae and thatle ya gopotseng gore yena o tla mo go nna o no tla shortcut fela re mma ke a Janfast ai Janfast o ya ka mo morago o ya line la boraro ke mo a dulang gona ene le dijo e ke tla nyaka dijo ke re tlhokomela ngwana hao ngwana o la tshwantse dijo tsa ona ke di kry ka digagangwa December ke reketse ke yana ngwanyana o la boraro tša uja a se ke tsebe nka be ke sa di tšea ka re nna o ke mo tsebang kwa Varampata ke kgopetse batho ba ka mo lapeng leo ka taba ya ngwana ka a dula ka moo a se nke banke le tlhoko phetolo tša bona go nna ba nompotsa gore nka nna ka ya mo ke ratang gona a gona ntho engwe bona nna ke tla e dirang bona ntho engwe le engwe ba tla iemela ngwana o ke dulang le yena diaparo tša hae di marata ka gore papa hae ke bolela le yena a nke le tlhoko nna ke nna lesego se rane ke nna tlogolo sa ga Chabalala papa ke ene o ke ba bolelang ka yena ke kokomoki papa ke kgale ke mo founela ke bolela le ena gore ke tlhoka eng ke tlhokeng tša sekolo mara o nompotša gore ke lokele pelo ka sekotlolong ke se ka fela pelo le gone jale a ke fele pelo ke loketse pelo ka sekotlolong a ke di kry-ilo tšeo ke ne 19 years ge ke le moki a ke ne pasa a ke tse gore ke tlo tšeiša ke mampasa and then ngwa go tanki ya go dira matric nka se dire matric ke sene pasa ke rata go tsena sekolo bothata ke gore diaparo tša ka tša sekolo di kgegile le dieta di kgegile nna nka leboga pitšeng tše kgolo ge ba ka kgona go nthuša le ntate moremi ga ka kgona go nthuša le sona setšhaba sa ga bota se ka kgona go nthuša gore ke kgone go kry-a moro wa ka ke kgone go boledišana le yena ka ngwane o ke na le yena ka mo gae ka gore ga a na diaparo tša sekolo nna ke nna morwa motšhama ubane ka gare ga moago kgoparra wa MCRS Media House gauso le mmila o mogolo wa R553 wena gomme ge e ka ba ke gona bula seelemoya sa gago ke ya go amogela ebile ke ya go dumediša ge e ka ba e sa le o dutse gona fa go 96.3 FM memelela ka maoto ka miša letso go lakala go ja ka re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro lenanego ke pitšeng tše kgolo gomme o gopole gore ke la bone mo e lego gore o a tseba gore re tsamaya le ba tloutša baroka e lego professor moremi go tšwa gona ka fale lefaseng la ga matlala ramošeba kgauso le letamo ke bolela ka ngaka borena ya setšo fa gomme ntle le go senya sebaka ke ya gona ka kua go yena ka fale nke ke motope ke mofe sebaka a go tamiše thobela professor ya a ke go tame malome ka kapa malome ya bana ga ke tamiše magoši a ke tamiše bogošigadi ka moka le ba tseta ba mošate re a le tama ba gešo ditšhaba ka moka batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago bathekgi ba ka mehlala ka matšatši ba re thekgang ka tšhalete e lego di-data re a le dumediša magagešo tšatšing le lebotse la bomme re a thaba thekgo ye le re fago yona ka mehlale ka matšatši re ya mogala kudu ka maatla le ba botšeng le ka moo gae a ke tamiše mmago rena ke tamiše abuti ya rena ba ba lego ka mo meagong ya kgašo ka mo meagong ya kgašo go tla balli ba gešo bao e lego gore ba ba ka gare ga mathata ba nyaka thušo bjale ba fihlile šiba
re a batama ebile re a ba amogela mmagorena ka go rialo o tlo no dumediša wa bolela re ko wena mang o tswa kae gae ra iša ka mo go abuti a dumediša a bolela gore ke mang o tswa kae gae re ka kwa bosekudu ge le ka no bolelela godimo le bolela le lebeletše le kopelona le gore le kgone go kwagala ba tle ba kgone gore kua gae ba lekwe ba tle ba kgone go lentšha ka gare ga bothata bo le leng ka gare ga bona sa mathomo dumedišang re tle re le botse gore go apele re sepela jwang. Thobela bagolo baka ke dumediša ntate Kakapa ke dumediša ntate Moremi kore ke dumediša ba bagolo go nna ke dumediša le batheeletši ke dumediša le ba ba leng gae ke nna Mmatšhabalala ga Bota. Re a leboga madume a tla fihla setšhabeng abuti a ke dumediša gae o bo dumediše le batheeletši ba go kwa gore o a batama mogala ba gešo ka sereto ke tsuma ke Matsobane. Matsobane go tereta o re Matsobane Tsubi nke o tiedile fa se a gana Wa sa eng go se latere ko Tsubi wa a ke Matsobane matseketseke matsudi matsena ka gapeng nko se thome o se iše o ikukele godimonyana Matsobane matseketseke matsena ka kgašong Matsobane matseketseke matsudi matsena ka gapeng se re o tsena ka gapeng wa nngwe sela tsena re go bone gore o tsene aga o tsene ba le Matsobane ba tamiše ge Thobela batheeletši ka moka ga mmogo le Kakapa le Dr. Moremi le ba ba leng ka gare ga station nna ka leina ke Lesego Serane ke nna setlogolo sa ga Chabalala ko ga Bota. Re a leboga re a leboga malome Kakapa ke bao ba eng ba fihlile o ka ba botša melao ya ka mo kgašong ditshepedišo ka mokana ga tšona ba fe tšela o hlongo ba botša tšona ka mehla pele re thoma ditaba. ke go leboge prof re a leboga Tsubi re a leboga Mmatšhabalala ka fao magagešo a re a leboga batswadi le tlile mo pitšeng tše kgolo le batho ba le hlokang thušo go tšwa go pitša tše kgolo baapei ba tšona Professor Moremi gomme se re tlo no dulang re se kgopela ka mehla ebile re se gopotša ba le letšatši ka letšatši le ge ile gore go a pala ka baka la gore nnete batho ga ba inyake nnete batho ga ba e rate batswadi re kgopela gore le no re fange nnete ya mathata a lena kapa nnete ya ditaba tša lena re sa thoma ka baka la gore re ba le mathata a gore batho ba seke ba bolela nnete re be re tekepele nnete ye re epe mola re ikry-a ke lata nako e sepetše ga re sa kgona go tseba rena re ka le thuša jwang ka nako nngwe o kry-e e le gore ditaba tšeo di hlalosang ge re ya go kry-a nnete ye re inyakang o kry-a e le gore ke yona e beng e swanetšeng ke be go tlišitše mo pitšeng tše kgolo e seng ye wena o e boletšeng jwale motswadi re kgopela nnete fela ntle le go jikajika kore a ke re wa tsere ge o tloga mo go ya ga Bota gore matlala ra mošebo wa matlele re ke ngwa ga Bota o se kwa tlho o nyaka go thoma ka go ya Mhlanga pele kapa o ye Mmabololo pele jwale re kgopela nnete magagešo di sa tloga ditaba tša lena le dialeng gabotse le seke la bitša dingaka ka maina le seke la bitša dikereke ka maina le seke la bitša batho ka maina ge e ka ba o ile wa ya ngakeng e no ba gore ke tšwa ngakeng Tsoko moagišane wa ka a re taba ke skete ge e ka ba ke rakgadi ya bana ba gagwe e no ba gore ke rakgadi o seke wa rakgadi mammang kapa rakgadi ya bana ba ka mammang seo se tlo dira gore re ska tšwela pele ka go tlotlo re seka melato e mentši ya go se fele o mongwe a re gape ba boletše ka nna he mammang a se reng jwale mma go rena ke tla ka mo go wena a la taba tša gago gabotse o šireletšegile o lokologe o seke wa tšhaba selo ke a lebogang ke o tiedile mma go rena ke lebogile ntate Kakapa nna sello sa ka ke letša ke ngwana wa mošimane wa sa rateng go tseba gore ke nna mmage wa sa rateng go tseba le bana ba gage ke se se ntlišitšeng mo go bontate Moremi le ntate Kakapa mošimanyana wa ka ga a tlhokomele bana ke bile ka leka go boledišana le ba lapa leo a leng ka mogare ga lona
a seng ke ba nyake go ntšeela tlhoko ka boya ka latela mokekolo ka rata go bolela le yena segolo a seng ke a ntšeele tlhoko ka boa ka romela basadi ba babedi go yena ka re mpotšišetseng gore na ke eng se se diang gore ngwanaka a se ka rata go tla gae ka re ha tlile ka labotlhano o tlo ba tsama ka mantaga le mo go nna hatle ene ha re dule kgole le kgole mo a yang gona jale mokekolo la o rile ga o botiša morwa wa ka re kwa gore mmaga go wa lla o re wena ga o tle hae o reng o sa ye hae na ka re ra botsa re e ya hae a re hae nka se tsoge ke ile go na le taba jale ke le mmatšhabalela taba e o e bolelang ke ngwane o ka mo bohwe ba hae bo nna ke sa botsebeng ke a inyaka ke nyaka a e beye mo setšhabeng gore ke ntho e jwa ke taba ye jwang ye a e tšhabang gore a tle ka mo hae le ka tswela pele mama le bolele go felelela and then re tle re tla go boledišana le bao le llang ka bona go tle go kgone go kwagala gore kudu sello e no ba sona seo sa gore mme o le bolelang ka yena ngwana wa gago ga e tla gae o ya ka lapeng la gage na o ne nako ka ya ka lapeng la mme o le bolelang ka yena ke mengwaga batho ba bolela gore ngwana wa hao re mmona ka mola nna ke re ngwana ka ha gona ngwana ka o mmerekong ba no tla ba re ngwana wa gago re a mmona ka mola ke re a wona ngwana ka o mmerekong ka e dišetša ka ba ka e bona gore ngwana ka o dula ka mola nna ke dula le morwa wa gage ka mo gae ngwana wa sokola ga ke bolela ba re nkana ka ya ko ke ratang or ke ya maphodiseng or ke ya kae bona ntho nngwe le nngwe ba tla e emela ke mokekolo wa mphetolang ka mokgwana okay ke ebile taba ya neng ye ya gore wena go rata o ye mo o yang gona ke ka labobedi alright go o founela ngwana wa gago o bolela le yena o reng yena ga a bolela le motswadi ya gage mabapi le taba go gana go tla ga gabo bile ha tshware phone he ke mo founela e timile he ke mo founela ngisha voicemail ngwana wa lesogana sala e tla neng ga e la mafello ngwana sa le ke mmona ka December a tlisitse grocery nyana e le yona o e filwe gona ka mo bogwe gore a tla fe nna ga tsena a se a re mmane ke nyaka o dula le wena ke bolele le wena o no re mmane grocery se yona nna ke a tsamaya ke ya Janfes wa Janfes boshubo bo kanana a re ke ya Janfes re ya kerekeng ke ra wa go lokile le tsamaye ga botse ga tsamaya o shile majarini ka mo gare ga koloi grocery engwe o ithaušitše ha fitla nako wo motseng wo ba bona makhura ha ba bona makhura ba re makhura šia ona o a founa o re a wa mmane bona ke lebetse makhura ene wa tseba re ke mo kae ke ra wa ke tsebo re na o mo kae o re a ke wobelela tleliniking ya Kerem bjale ke a jika ke a buša ke re a buša ngwanaka he ke lebelela ke khumela le gore a se dilo tša ko tleliniking motho o tswa le ka mo motseng o fitalla le mma mothane o senge ke mmone ka molapeng mma gorena o ile wa leka go bitša bo malome ya ngwano le bo mmamogolo wa ge le bo mmane ya ge borakgadi gore ba tle ba mokgaleme mohlomongwe ba nyake go tseba gore ntwe e montšhitšeng ka gaekeng bo malome ba ko kgole mara bona ke ba boditše ga senke ba kgole ke kae mmatswale ba mokopane jale mokopane ke kgole a senke batle o ba biditše ga senke batla ke boletše le bona ka ba botša gore na ngwana o dira eng ba ga bo monna wo le ba genu ba mokopane ka moka ga bona a wa rakgadi ya hae ke mmoditše le yena go ne nako e le ileng la swara meeting ka kua lapeng la gago le bolela ka taba le sogana le a senke re bolele ka yena ka gore a re mmone total a re mmone mmatswale go ne mo le ileng la swara meeting lena le batho ba bagolo la bolela ka taba ya lesogana le na ke boletše le rakgadi ya kae be re le kwa hae le ne bana ba ba kae ka mola gae ka mola nna ke na le 6 ya bona le na le 6 ya bona so ka moka ga bona ba tla ka gae ba go hlokomela e no ba wa nnoši wa dula mmetseng
ke basadi fela moshimane ke yena ke ba babedi ka o wa go lwala banyana magarebe a ona a go hlokomela ba tseba ro mma bona banenyana ke na le bona ka maya bana bothata a ba bereki a ba bereke go bereka le sona le fela go bereka yena le tee la mafelelo kapa letšatši le o gopolang gore lesogana le tšwele ka gaela setlhole sa boa le be le fapane wena le bona le yena goba o be a fapane le dikgaetšedi a senke re fapane o no te tšwetša sepele a senke re fapane o no te tšwetša tsamaya ke gopola a re tlišeditše greme ne ke wetša bona bašimanyana a re tlišetša greme jale gone bele ge go tlo kgaodiwa ngwaga a re digreme tše ba di nyaka ko morago ne ba re adimile a re ba di nyaka ko morago jale ga ke na transport ka raowa o se ka tshwenyega ke tlo o fa koloiši yona mara koloi ye nka se o fe yona o le tee bjale he ke bitša bana ba bangwe re tsamayang le yena a se ka tsamaya ka koloi ye yena a le tee bana ba le ba gana nna ka namela ka tsamaya le yena e le gore wae o be o sa dumele gore a tsamaye a nnoši ka gore ke morwa go ene ke motho mogolo o roa fa mo koloing wow o roa fa mo koloing and then jwale mmagorena ke kwa le re letswa ka kua lapeng le la morwa wa lena a dulago ka go lona dikarabo tša bona go ya ka polelo tša lena ga di a le kgatlha o rialo a kere ke bolela seo o sola mang mo tabeng ya gore morwago a tšwe ka lapeng la gago e leng ka ga gabo a ye go dula metseng o sola ba ka mola goba o sola morwago goba o sola mang ke ba sola ka moka ya ke ba sola ka moka ka gore a ke gane gore yena a o tlhotola a o tlhotola mara a tsebe gore mma o kae a o tlhotola a tsebe gore o na le bana ka re o šile bana ba rampata ke ba bararo o šile ngwana mo go nna a šiwena ke mo ga bota jwale wena mmatswale ge o re a gopole gore o na le bana ga a sapote bana o bolela ka bana ba e leng gore ba ko belabela ba dula le mma go bona kae a se gala ba šile kore motho ola bathong o sa dula le mma go bana bawe o sa dula le mma go bana ba o no ba a mongaletša haye o le ko yena o ya mo mosading wo a dulang mo ga bota aowa go rara ba sa ratana mmatswale ene ba ratana ke wa mpontšhitšeng yena gore wo ke yena ke tlo nyalanang le yena a go bontšha ofe a no wa varampata wa bana mara ge e ka ba pallaneng then o rata o a dulang le yena gone jwale e ka se kgone ya lathe bana ke dumele a lathe bana ya a ka se lathe bana a tsena ka mo e seng ka gona ene motho ola ke ngwetši ya batho a ke dumele ke ngwetši ya batho le ra jwang mmatswale ke ngwetši ya batho o nyetšwe a kere bjale ngwana ka o ya a o tsenelela dikgomo tša batho morwago o dula le lekgarebe le e leng gore le bonwe ke ba bangwe e fela le sa dula ka ga bolona o ka mo motseng wa hae o ile a boya a nyaka motse yena a yaga a le tee ke ga a tlo topana le wa ka o wa ka a tsebe lenyalo o la šetše a tseba lenyalo o a tsebe lenyalo o la šetše a na le bokamoso wa ka a na bokamoso ga botse mmagorena o nyaka morwago a kgaogane le lekgarebe le la goba o ka kgotsofatša ke ge ba ka ratana mara a boa ka gae a tla ka gae a tsebe gore ke nna mmage a tsebe le bana ba hae ke ra gore mara a tsebe mmage le bana ba gage mara a dula le lekgarebe le la ga o ne bothata go tšwa mo go yena mara ge le nna a ke kgotsofatše ke seo ka re motse ola ke motse wa batho a se nkgotsofatše ba bo motse wo we ba reng matswale ka taba ya makoti a bona ge a tšere monna o mongwe a moloketše ka lapeng la bona a ke tsebe gore na ba reng ka re ba ko khujana le rena a ke tsebe nke o mpotše mo mmatswale ngwana wo o dulago le yena ka mogae e leng wa morwago ke ngwana motho le ba le kua ba leng belabela wo o na le mma gae ba le bana le mma bona wo ko wa mathomo mo lefaseng wa rileng a thoma o raloka a dira ngwana o jwale go tlile jwang gore o amogele taba gore o kgaogane le mmago wo a dula le mmago wola le mmago ba le mara o sa kgone go amogela gore o hlalana le mmago ba le o dula le wo aowa ke taba ya go tlhoka dipereko o rile ga a dula le mmago a bona ro ngwana ka ga a bereke a raowa ke tla ya kae a itopela o a tsebang gore wo o tlontšea ka pela wa go bereka a monyala jale ga a monyala a sepela o a re na o nako ke yang nako o nyaka koko until ke mo kry-a ene o nnyakile o nkhumane
jale morwa ka wa motlaiša a se se nkgotsofatšago kwano ya lena le ba ga bommago ngwano ebile eng le kwane ka eng ge ngwano a šalela a tloga kua ga gabo mogolo a tlo o dula ka lapeng la gago ngwana o ganne go tsamaya le mma gae kwa nyetsweng gona a no dula le bokoko wa gae jale ba gapeletša re ngwana tsamaya o šale mmao ka morago a re aowa nka seye why o saye a re papa ka a ntshware gabotse a era stepfather a ra stepfather okay why o re motho wa go sokodiša a re o kgona gore le a humane ke dutse fase o a kgona o no ntlhaba ka tlapa ke sa tsebe gore na molato wa ka keng jale ka kwešiša gore ngwano a tla išaga ka mokgwano nna koko wa ge ke phela bokaone ke motšea ka gore le mo le gona ba mora ba re tsama o tsamaye le mmagao ke ra gore ntle le kwelo bohloko ya gago jwale ka koko a tsubi kwano ya gago le ba ga bommage o dutse le yena ka lapeng la gago ka kwano ya bona gore ke a motšea o tlo o dula le nna ka mo jwale ka ge le setlogolo sa ka goba wena o no e dira o nnoši le tsubi ya bataba lena le ba babedi ba tseba kudu gore na o mo kae mmatswale le e kwanetše ba tseba mmatswale le e kwanetše taba yewe gabotse ba dumetše gore motšea a ye go dula le wena gabotse papa ke a leboga Yeah. prof ba gare ba leka go ba letšetša ba gešo ka mo lefaseng la ga bota mama a bolelang ka lena re kgopela le arabe difounu re tlo le founela gone jwale a re rate go tšea lehlakori le le tee la taba re nyaka kwa ditaba ka moka ka botlalo ke kgopela gore le sware difounu goba ge le ka re le founela mo gongwe le bona o ka re ga di tsene ke tlo kgopela malome ka kapa a le biletše nomoro ya mo meagong ya kgašo le re founele mabapi le tabeng ya ge go na le se sengwe se e leng gore mo gongwe se mme wa leng ka mo meagong ya kgašo ga a bolele nnete nna ke moremi ke dula mola ga matlala ramošebo ke ntate ka kapa o tutulela ka mola moteti taba tša re di tseba ke lena le baagelwane di tseba ke lena badudi ba ga bota re nyaka go kwa nnete potšišo ya ka šiona mama ke kwele go bolela taba ye nngweši o re morwa go bane mosadi o go tsebišitše mosadi o tlogetše ngwana wo a ya go ba le mosadi o mongwe a ba le bana le yena o go tsebišitše ena o go tsebišitše ena ka mokgwa wa go ya go nyala goba go tsebišitše ena ka mokgwa go no tla moswere ka letsogo nka letsogone gore mama mosadi šo aowa o ntsebišitše yena a tla le yena a re wo ke yena e le goreng wo ke tlo nyalana le yena o go tsebišitše ena a šitšane bana ba bakae o ntsebišitše yena a na le bana ba babedi audia wa boraro ntše a na le yena okay ba feditse ba mphile tšhelete ba berekile ba mpha tšhelete ka gore rena re ka e tshwara re tlo ija mma re tshwarele tšhelete ka e tshwara go fitlhelela e dira 6,000 mola ke re ke tshwere 6,000 e šiwana ba tla no e oketša gore ko kgopela ngwana ole ba tla ba e tšea bona self ba re mma re a dimo re re o kgona o dia le botanyana re kgone o khukhumela ka mogare o kore abuti ba šetše a nyakile stene sa gage le o makoti ya gago le ge ba sebe ba nyalana gabotse alright mo go basadi ba abuti a dutše go le bona tumo ya lena le dumadula le o mofe a no wa banao wa no wa varampata wa ile mokgethela mosadi ke yana mpontšhitšeng yena o jwang o phala ba bankang mo gongwe ka tshwaro ka kang re hlalosetše mmatswale mo gongwe le basadi ba tla ba tšea maele o a ntseba gore ke nna ke mo diretseng monna ke nna ke motswaletšeng monna ya ga a reka selo wa kgona o nagana gore mara mmao gona alright le nna ke a kgona go mo naganela ke rile he ke wetša ngwano le yena a tliša ngwana wa hae ke ba pateletse ka moka 1,800 ka bobedi ha bona ke bana baka ga ke kgethe motho ene ba rile he ba tswa ka komeng yena self o ba reketse diaparo e sebeng papa a bona yena self a ba rekela diaparo nna o ntheketse kobo ya home choice ya home choice o ntheketse kobo ya home choice ke a morata o na le tlhompho wa ntlhompha le nna ke a mo tlhompha ke a go kwa mmatswalaka jwale mpotse mo mmatswale ge re ka kry-a e le gore morwa ka kua thukwela gore ka mo ga ke tlogele gore ya go ria jwang a re nna ke rata gona ka mo
le reng ba šetše ba nyetšwe ka mo aowa a ke mohanetse felo bana ba ka ba seke ba sokola a ka nna ya kwa yang gona ana ko a ka nnaya mara nna ke na ngwana ka moo ga ke na madi a ka ga a gona ka moo madi a ka kona a tlaišegang mmatswale ke thoma go kwa polelo ye nngwe ya bošaedi mo go wena gore o ka re o tšea dilo ka mafahla kudu ge o re ga o ne ngwana ka mo lapeng leo ke kwa e le polelo ye e sa hlapang ka baka la gore ke dumela gore ge monna a dula le mosadi a mo hweditše ka bana bawe ke ba monna o ebile ke maikarabelo a monna o ke ra gore re ilokišeng o se kwa kry-a o ka re bolela dilong re hlapaola ba bang kapa re nyenyefatša ba bangwe ka gore yalo ka gore morwage mohlho mongwe ba amogetše bana ba wa re tsebe a kere jale ge yena a tlo re ga a ne ngwana ka kua mola lekgarebe le lene le bana e kwagala bošaedi mara ga go ne molato go ra gore koko yena o rata madi a gage ga a rate madi a ko motseng ga go ne bothata koko le ka no tswela pele jwale ko kompotse ka tumo ya gago o nyaka go no bona ngwana wa gago a tlogile ka kua lapeng lela a tloge ntate Moremi ke eng se se mo thibelang gore a tsebe gore ke nna mmage ke eng se se mo thibelang gore a lebale bana ke eng se se mo thibelang gore a tlogele mosetsana ola o sokotse ka yena a sa bereke a lwa le yena a mo dirisa license a lwa le yena a mo nyakiša mmereko gone bjale o a bereka o mo thapa matsogo re na le bothata ba gore magagešo re letšetša ba ka kua gae a ba sware difounu re kgopela ba ba leng gona kgausu ba thuše ba ka gae ba sware difounu ka lebaka la re bereka ka nako ene re kgopela gore ba botse ba ka gae ba e leng gore ba thieleditše goba ge e le gore ga ba thietša baagelwane ba botseng gore ba thietše lenanego le ebile ge go kgonagala ba sware difounu ka gore re nyaka go kwa taba mahlakuri a mabedi re nyaka go kwa taba lehlakuri le letee so ke kgopela gore ba foune ka re a tseba re go sasa ba tlo bua ba re re kwele ba re kgopela gore re tle re te tlhalose rena mara gone jwale mola re founa ba sa arabe dikholo tša rena re a ba kgopela re founetse batho ba ka bang ba bararo goba ba bane ga ba arabe difounu and a re kgone go kwešiša gore ya nnete taba ke efe mo and go bolela nnete malome ka kapa rena banna nako ngwe re ya tshwenya gone jwale ba o ne ngwana shu ke tšea ngwanaka ke mo fa mmaka ke fetša go mo fa mmaka nna ke gatela pele ngwana o šala sokola ngwana o šala sene dieta ngwana o šala sene diaparo tša sekolo ngwana o šala bophelo ba gage bohlakahlakana nna ga ke gane ge banna e le gore mo gongwe ba bone pele mara a re sekeng ra bona pele ra lebala bana gobane ge re bona pele re lebala bana go šala go e ba bothata godimo ga bana ba akere le a lokela thobela kgaetšedi le kae re gona kgaetšedi yaka le bolela le ntate Moremi re ka mo motse ge le bolela so re na le mme shu kua ga mang Mmatšhabalala re mo moyeng re mo radiong o tlile ka mo meagong ya kgašo a re o nyaka thušo le ka mola dikgokaganyong tša le yago ka Facebook le gona re gona ge le nyaka go bona tše ka moka di diragalang leno tsena mo Facebook pageng ya rena leno re DR Moremi re live ka mola Mmatswale shu wena o tlile ka mo o re o nyaka go tseba gore go diragala eng ka ngwana wa gage le tseba eng ka Mmatswale o le ya mo tseba ke mmago JJ ba re ke mmago JJ mmago JJ shu walla mo kgaetšedi yaka o re ngwana gage ga a sa tla gae o re ga e tla gae o felela ka gare ga lapa la geno ao a seo ko mofo o ko mofe gane malefu kwa Varampata ke yena a mošileng le bana o ke mmago bana ba le baleng ko vela o e leng gore o tlogetše yena a dula le wo wa ga bota ke nyaka ba ga bota pele ke tlo tsentšha o a se wa ga bota kwa Varampata ba ka Varampata ke lena le agileng ntlo le yena mogalabo
na motho ngwana hae ya kere ee na ntse a dula le nna ka mo ke na le 16 years ke na le na this ne re ira 17 years re dula kere ya wena la ga go lebaka ke le kwele mma o nyaka gore tata a bue go wena ke nyaka go lokiša mo go neng probleme pele re nyaka go lokiša bothata ba mo monno a leng gona and then e ya ga gore tlo e tsentšha ka morago a ke tsebe gore re lata ga botse malome ka kapana gobane o a kere ke mosadi o emetse thoko a go swane le ge go tlile yena straight a re kelela ka monna ke re nyaka go bolela le monna wo mama a llang ka yena e leng ngwana wa gage owo a kry-a ga le monno and then mosadi wa dula le yena kua ke wo ga e tšedi ya kampotse ditaba thobela na motho ne o tsamaile mo ga January ka di 6 tsa January o tsamaile ka motsong o tlile ka mo a ne le tšhomi ya hae a tsa merwalo a ya tsamaya a tloa mo re ile a re a bona ke bona gore ke tsamaye ka gore na le wena re atela di-cons ke motho e le gore na e changitse a sa robale a e tsamaya di-4 days a ndropela dikholo a phela re ena o ya masong ke re na re maso a ke a mafe nna ke sa tsebe and cycle ya why nna ke sa e tsebe wena o tseba yaka so ne re no phela nna ke lwa lena ka ke mmotsa dinnete ke tselena le rile ke lena bo mama nna ke nna Maria mane Maria wena Salomona ne monno o tsamaile in January ka mona neng ka April ke feta mabere ka mola ne bypassing ke iphetela ka mona phekilona mwantsi mo le saratana wena le yena na ke tsuru nna ke morata mare na ke re a bolele le nna a nkarabe bile ga mo founela ka ba lena ke modisa gore na re o ba ene a ndropela phone ka mo founela dropa di call so o rela gore a sa nrata ena and no is almost 6 months a tsamaye wena o sa morata na ke morata alright gona ge gore re e ya ga go a nke a e gatelele ga botse mmatswalega a ikwe mo gore makoti a gage o a mo ratang yena ga a sa rata morwage a botse mmatswalang I cannot say ke motlhoile gore a ka motlhoya mara motho a tsamaile 6 months otlhe a utlwisa botlhoko mo moyeng o mo founela o dropela dikholo o mo founela o dropela dikholo a zainga wa mona ke tsore ke mo dirileng so nkutlwisitse botlhoko mo e leng gore ne I can feel gore now I'm free ne ke dumelana le wena ga e tšedi yakane ke nyaka re e bee gabotse mo go mmago abuti gore wena a tsebe le yena bole ka mmatswale gore wena le abuti le wena kore kwa tsa re ke nyaka re lokiše taba ya gore mama ka mo a tsebe gore morwage le wena a le sa le mmogo yena ntwe ne sentse nna ke re no I'm single a ke re tsamaile yena a ke re o tsamaile ga January ne hello ke a go ga January mo ke khwedimanye a ke re no re mo go June o rela gore it's almost bokae 6 or 5 months o tlakere wa tsa ke nyaka re lokiše yang ke a ekwa ke nyaka re lokiše taba ya gore o na le girlfriend akere o na le mosadi a ne nna le ena nne le bana le bone so o rela gore motho a utlwile botlhoko between nna le ngwane wa hae ke mang ke nna ka gore nna ba ntlwaetse ke sa nagane sala bona motho a o tlwaela o sa nagane o ka re ke lefu le tlhaile like o tsamaile mo ke sa nagane so the pain is there but o tlo feletsa o tlwaela o phela le pheno ya gore motho a ne o ntlwaela tšatšong ke kgone o tsoa ke no lla ke re motho mara o nanang wa ikutlwisa so ke feleditse ke nanela bophelo ba gore ke tlo phela ke lla ke llela motho a le happy kgaitsedi motlhoko ka se se rate tlo feletsa o bona gore what is the use kgaitsedi aka Maria ke gopela go botšiša mo wena le yena a ke re a le sa ratana lerato le fedile o kwele a ke re mama mmatswala ga gore modimo a ka tšea o a mo ratang o re yeo e ka se kgonagale mmatswale šiwe ba re bolela le ngwana gago bolela wa go kwa mmatswale bolela
squeezer gape gone bjale nna ke lwela bana baka a ke lwele ngwanyana o re bolelang ka yena nna ke lwela lapa laka a kere wena o bolla ka nna ore nna ke ya tseba ko JJ a leng gona bjale gone bjale ko go bontšha gore dilo tse ena a di dirang ga ke di tsebe ene ke gona ke di bona gone bjale ga ke kwane le tsona a ke di nyake ke nyaka wena a mpontšhitšeng wena bjale a ke re gone bjale nna bjale nna he ke le mo bagalabeng ba ke kgopetse gore ba nthuše gore ngwano a boye ka gae kare le go tla ka magae gate bile ga nyaka o tseba ga re bona wa tšhaba o tšhabela ka mo mantong bjale nna ke tsebo gore nna ke direng ke kgopela thušo mo bagalabeng ba gore ba nthuše a boele ko baneng ke papa e mogao a teng mo ke leng gona sale ke tsa mafurukwa gae ke ta mo bagalabeng ba ke to kgopela thušo ee gape gone bjale he ke lebeletse di mpontšha gore motho a se yena ke ba babedi why a ntšhaba nna ke le mmagae why a sa re go tsoa a nyaka go tseba re nna mma o robetse jwang ke a kwešiša gore o gabedi a se yena o gabedi a re direng so mmago mogau a gone bothata kgaetšedi aka se re beng re rata go sekwa e be e le maikutlo a gago ka seemo se e leng gore mmatswala go lla ka sona le ge ke kwa go bitša squeezer ke sa tsebe gore o squeezer sa gage jwang e fela mmatswale o re ye wena o e bolelang go ne le motho mo mogaleng ya e re kgaetšedi re tlo bua go wena kere ya thobela bona go tswa kgaetšedi o wa ka mo o kontšhe o ganyane mo se ke beng ke rata go se bontšha mo ko gore alright kgaetšedi ya ka le kae re gona motswadi ya ka le bola le ngaka moremi mo ga matlala ra mošibwa kere ke ka mo motse ka mo meagong ya kgašo ka mo re na le mmašwena mo ke wa ga Chabalala mme wa lla mo o re ngwana gage ga a sa tla gae ngwana gage ga e tla gae o tla ka lapeng o a lapeng la gabo la ngwanabo o ya lapeng la ngwana genu be ke kgopela kgaetšedi ya ka gore ka re wena o tlo kry-a re go botšiša dilo tše dintšhi tšeo sa di tsebeng taba tše ga se dianapa di lebana le ena o ka kgona gore ke reela mo gongwe ngwana borena o e leng gore o dula le ngwana wa mma Shabalala ne founu wa gaga e bereke alright mara wena ntlhalosetse o tseba eng ka taba ye ya ngwana wa mma Shabalala wa dulang le ngwaneni o tseba eng ka taba bona ke thereso le gona lerato mo go bona a o tsebe selo mma o re o tlile ka lapeng la genu ba moretše gore taba ye bona ba itsene yena a ka no ya mo a yang gona mama bo rela ke ma ke mokekolo o gona mokgekolo mo gausi a ke dule bona ke nna ka gaka o dula ka gagago that's why ke re ga botsitše di tla nyaka mokgekolo a go ne o e leng gore re ka mo kry-a ka kua gae mo gongwe a re bolelela le koko mma le morobetše ke bošego a lwala alright re ka ria jwa mara a tsoge botse ya mokgwantse ke lebeletše taba gore a go kgonagale gore re ka tšwela pele ka taba ye ntle le gore re kry-e o ke mango o ke sesi wa o ba reng o dula le morwa koko nko motliše ko nka nkadimena gannyane le kae kgaetšedi yaka re gona le kae re gona ke kwa le re ga le tsebe selo ge le re ga le tsebe selo le raka dilo tše di bolelwang mo goba le raka relationship ya
ya JJ le ngwaneno? ke reka dilo tse di bolelwang mo radio na ke tsene selo O mara relationship ya ngwaneno le JJ wa e tseba? ba botse phi Ba ratana batho ba. eh Mmamo o hlalosa gore ngwaneno wa ratana le JJ ke makoti wa metseng ya batho. Nke le na bana bisheng ga botse kwa ga le khaitse dia. ke ngwaneshu a sankano nyalo O a senkano nyalwa felo. o senka nyalo o ne le motho a re mara a sa nyalo o tekagetse motse yena Ke ga mang ka mo we steneng se sa gagatnya ke jeng sona? ke Ke gagage ga gone monna ka mo we monna gona ke JJ go ntwala. Wo. o kong ka dime mo malome kaka ga itse diaka ntle le ditaba tse tsa bo JJ le ngwaneno e ka ba lena le mma Tshabalala le a kwana mara ra kwana all right go lebeletse JJ le ngwaneno lerato la bona ba dutse ka lethabo a gone mo go nna go le mathata gona a go mo le mathata le go njale ke makala ge Tshabalala a ile radio nna ke tseba Tshabalala le yena ba kwana ka go dilo tse ntši ke ba di fanye jale ke tla ba ge ba re o ile radio ba ishane radio ke ntwe ile nya makatsa ke no ka motho fela mpone na mpotsa gore ke radio Tshabalala o ile radio o ka re o itse batho ba gaeno na be ke le busy ke ngwana ke le ka dimomoteng seo se diregang sesi a ke se rate ka gore ha tlhokomele bana ntheletse ke tlile mo wena kere ntheletse ke tlile mo wena Suzana kere ke tlile mo wena ka go botsa kare go na le ntho engwe ye ntshwenyang ke o gopetse ne ke sa lwe le wena go na le ntho engwe ye ntshwenyang a ke tse gore na e ka ba wena o ka tsekwa jwang ka o tlhalosetsa ka re bona ge wena o bona go boditse ka re Johannes mo tlogela bolele mmane Suzana mo tlogela bolele and then a go go shekise go boditse ke ngwaneno go boditsa kere ho la tseba ke o right auso o right o ere mani Susan mani Suzi e sware jwa le ngwanesho Tshabalala ke nyaka go bontsha point ye nngwe mo ya gore o frustrated o hlakahlakane lebaka la gore ke re Tshabalala o hlakahlakane Tshabalala o blame batho ba ba wrong ba e leng gore ga ba tsene felo tabeng ya relationship ya morwage le kgarebelewe ke nyaka go bontšha gore ge nna ke le kakapa ke ratana le morwedi ya Moremi ba ga Moremi ba ka se sole ba ga Maubane kapa ba ga Maubane ba sola ba ga Moremi ge o ka mo kwa Tshabalala o tsamaya shupa batho ka menwana a ba blamela diphoso tše yena a naganang gore ngwana bo bona o di dirile ene ge e ka ba ka nnete o di dirile batho baki go bolela nnete ya mankgonthedi ya kgokgo ga go nne ka mokgwa ba ka tsogang ba arabela lerato la morwage le la ngwana bo bona ga go nne ka mokgwa go nwa go ka thetša Tshabalala ga botse ge ke motheleditše a go ne mo a solang morwage o sola batho ba ka mola lapeng ka moka ga bona gore lebe le ka tee kwa jwang ge e be e le morwa wa lena a phela so jwale ge e ka ba ke morwage wa tikišang kua le kgarebeng lela gape ya direga ka baka la gore go jwale o ka se re batho ba ratana wena wa re batho ba hlalane ge e ka ba ratana ba ka se hlalane go ya ka mokgwa wena o nyakang ka gona so Tshabalala ke motswadi o swanetše a kwe bohloko mara motho a swanetšeng a mosole o swantše a sole morwage ka baka la gore morwage ke yena a ileng kua kgarebeng lela a mmotša gore wa morata ka moraga rato la bona ge ba šetše ba ratana ba followa dikwanelo tša bona so Tshabalala gone jwale nkebe yena a lwela gore a nyake go tseba gore morwa wa gage gabotse ka lapeng la gage o ntšhitše ke eng and then ge e ka ba o ntšhitše ke mebereko ya matsogo gona kwa kry-ang gona gore ke mebereko ya matsogo ba mo thuše gore dilo tše di leng mo morweng wa gage di tswe di fele and then morwage a kgone go gopola kae a kgone go gopola gae
e seng gore a blame batho ba family ya bole kgarebelela ga e tsebe selo ka relationship ya morwage le lekgarebelela. Wa tseba bothata ke eng Mashabalala wa bona morwago ge o mmotsa gore a tlogele lekgarebele o a gana ge ba ka kua lapelela ge ile gore le bona ba botsa ngwana bona gore a tlogele JJ le yena ngwana o a gana ba tlo dira eng ene ye nngwe ke kula le re Mashabalala le re kgarebele o le nyetšwe ga itšedi ya geshu ngwana bo mo re ga a nyalwa o nyetšwe gama a ka se bolele ge le re o nyetšwe gama Mashabalala ka keremo ga itšedi ya ka mo mogaleng a ke go leboge wena taba tše di kgole kudu le wena a ke nyako go tsentšha ka gare ga tšona di nyaka beng ba tšona wa ikwešiša that's why ke re ke duma go ba ke duma go kwa mahlakuri a mabedi a re nyako no tšea hlakuri le le tee la taba re nyaka lehlakuri la ka molagae kore wa tsenke bo go ka kgonagala kore JJ mo a leng gona a sware founu re ko gore na o ntšhitše ke eng ka gae ene mo a beng a dula nna ke re JJ nke ba tshwara founu ka baka la gore JJ ga a thoma go ratana le ngwana wa gešo nna be ke sa tsebe gore ke ngwana ka kua ga Tshabalala ke sa tsebe phutha aowa be ke sa tsebe so ke tšere kgodi tše tharo gore ke tsebe gore JJ ke ngwana wa ka ga Tshabalala nna be ke no dipotsa gore ngwana gešo o kereile motho o bantša sae JJ ga gabo gantša a dula nna be ke thabile ke re ngwana gešo o kereile motho be ke sa tšee gore JJ ka gagabo kwa go bona mogapota be ke dipotsa gore ke motho a nneile nna gabotse ke thoma go mo tseba be ke sa tsebe le ngwana ka kua motseng o ke thoma go tseba ka feta mantse ga phemile go ratana le yena gabotse JJ o ne bothata ba go se dule gae nna ke mo tsebe total motho mama JJ kganthe nako a dula le lekgarebele le bantša a sa tle gae le lefe la Barampata o ba itla gae mara kwao ke modudi wa ga bota mara a mo tsebe go tla gae ba sa dule a kere ke motho a delivang nampile mo rena o no feta fela a re mma kere ke feta ke letlhola ke ya Jan Fese gantsi yena ha e Jan Fese o ya ka mo next door ka morago haka ke mayang hona ke bolela nnete se ke bolela nnete Mashabalala a ke le botseng motate moremi go le tabeng go le motho mogolo tshwantse o le nnete ke itlisa ka re le December ke kry-ile grocery ya Johannes ba re e tswa gona ka moo nke ko lompoditse Mashabalala a kere o re ba re ga re nyake ba re mo ene number two re kgopela gore ge batho ba ba leng mo megaleng ba bolela o ba fe sebaka go swana le ge go bolela wena ba go theeletša re kgopela re o ba fe sebaka ba bolele and then o botšiše ba go arabe and then o bolele ba go fe sebaka jwale ka baka la gore ge ba ka re ba bolela wena wa ba tsena ganong mara ge wena o bolela ba go fa sebaka then e re bontšha gore go ne le dilo tše e leng gore o leka go di pipa gore di seke tša tšwelela ba fe sebaka ba bolele and then o tle o botšiše potšišo e rile pele morwago a dula le lekgarebele a dulang le lona gone jwale e be e ntše e le motho wa go tla gae a dula le lena gabotse a tlile ga jwale ka masogana a tlang gae a fetša weekende ke moka ka sonta ga boela morago kapa ka mmanta ga boela morago goba le kgale o be a ne le bothata ba go setle gae na o be a itla gae mara jwale nkane ga ba mo tsebe batho ba ga bota morwago nke re ko morwago bafo papa go ba itla gae ba itla neng le neng wena mama go o dula kae mama go dula Mamelodi and then wena o thomile go dula mo ne mo ga boda the 15th December 2021 the 15th December 2021 and then wena go tla mo bo itla le papa go ba bo itla o nnoši go tla mo jwang ge o itla like o itla go etela ke rela la mathomo go itla mo ga boda be ile 2021 go goleng o ne go lwa o ne le yena o le lekwa ke go tse ke go disha ke kokwa ka le regolaka sebela ga mamago papa go wa ka nako ba sa go tšee go fitlhelela o e ba o moka a etla go tšiša gae bothata bo bogolo mo le tlo sola batho ba la sola basadi ba bothata bo bogolo bo ne le morwa wa mme ene morwa mme go ne nto e morakang ka gae nkwešiša malome ka kapa bona monno ko mokae o ne 19 years none o swara 19 ka di 31 tša October ene papa o thomile o motliša ka ga gabo a na le
16 years potšišo gore mengwage ka moka o ba dutše kae go bjale ke bana šiba ba ileng gore mmago bona ba re bolela le yena mo le yena mmago bona gore ga ke sa e tsena ene o kae o gole wa ikwešiša ba mama ba re tlo ba blame mara tabagolo re santse re kry-e papa go ngwano ke yena a ka re botšang gore bothata ke eng kgaetšedi yaka rena taba ye gore re amogele mo moyeng mabaka a rena šia ngwana shu o tlile mo o re ga ke ne diaparo ke palela ko go ya sekolong ke founela tate ge ke founela tate gore papa go reng a ba go kwe ke bone ba ngwala melaetša mo o iša lontse godimonyana papa gore ke bea pelo ka sekotlolong ke se ka fela pelo o tlo ntirela dilo tše ka moka and then wa di dira go tloga o sa dula kua ga bommago papa go be go ne le tša go direlang tšona a senkane go direla selo e sale o fitlhile mo ka 2021 ka December tšewe papa go o be a go direla go tloga ka 2021 ewe ka 2021 o nreketse diaparo tša Christmas then koko a ka nkiša komeng a re tloge mo go kokwago ke bolela ka papago tlhokomelo ya beng a go fa yona jwale ka ngwana gage o be o kgotsofala go tlhokomela ga botse since 2021 bo sa kgotsofala mmatswale mmatšhabalala morwa go o thomile ka ngwaga mang go dula le lekgarebela dula le lona gone jwale wena o thomile go e tsebaneng mma gorena gona ke bona nwele o tloa December o e bone ka December ke kwile mmatswale a re ga bole kgarebeleki ga se kgolele kgole kgaetšedi ya rena ka mowe ke modudi wa ga bota ga a tsebe morwa wa mme ba ntše ba dula ga bota ba sa dule kgole le kgole number 2 mme o re mmatšhabalala o re morwa wa gagwe yena o thomile go tseba ka December ngwaga go feta gore morwage o ratana ka mola lapeng lela mola e se kgole le kgole wa nkwešiša go tla jwang gore morwa wa mme a ratane ka kua lapeng lela e se kgole le kgole and then mme a se ka tseba gore morwage o ratana ka mola apa until ngwaga go feta ka December and then ge e ka ba morwa wa gagwe o be a le right ka dinako ka moka e le monna a mo tseba a mo hlokomela ebile a hlokomela le bana and then le kgarebe le la gage ke lona le le montšhitšeng tseleng ngwana sho o re nna papa a senkano a nong kgotsofatša ka selo ke ngwana o re nna papa a senkano nkgotsofatša ka selo jwale potšišo ko gore le kgarebeleng ge e ka ba ke lona le dirang JJ gore a se ka hlokomela bana a se ka hlokomela mmage before JJ a dula le kgarebeleng o be a palliša ke eng go kgotsofatša morwage ka dinyakwa e šita le ka kua gae ka kuo ene le gona potšišo ye nngwe ke gore mama ngwana o thomile o tseba ka moraga mengwage mekae gore o gona mo ke ngwana morwago aowa yena bentse ke tseba gore o na le ngwana mara ka ge sa le a mošia kgale be ke sa tsebe gore e ka ba o ka mo a leng gona le ile la tšea beka diaparo la di iša ga bongwano e sa le lesea ge sa le lesea re bile ke dutse le yena jwale ya re ge mmaga ya senonna a topa lesogana leo a mo tliša mo go nna re mma tshwara ngwana ke ya mmerekong gantši a ye mmerekong o topile lesogana jwale nna ka šia ka raowa ngwana wa batho ngwana wa ka semphe ngwana mola mmage a le gona e re ke kwa mmage gore na o reng ka tšea ngwana ka ya kwa mmage ka re mma gape mothoši wena o mpha ngwana gore ke šale le yena o ya mmerekong mara se a mphe dikarata tša ngwana mokekolo a tsebe selo a re aowa a ka se dire ka mokgwa mara o e kwele potšišo e tswang ka mola go malome ka kapa gore go tla jwang gore ge e le gore ke nnete abuti JJ o dula le mosadi wa ka mo morago ga lapa la gago and then go palle ko go tseba gore JJ o ne mosadi ka mo morago ga lapa la gago le tle le tsebe ka December ba ne nako kae ba dula gape mosano ntate Moremi ke customer ya hae mo dijong ke reka bopi ka mo ho yena ha re tsebe selo makoti ya gago ana ngwananyana wa dula le ngwana ka ke yena makoti ya gago a kere a se makoti ya ka wa ile gana gore ke makoti gape ba fole go ka thinta hlogo
ge re bolela so papa go ne le mosadi o a kere so rena re ka se kgethe gore mang a riene nto kgolo santse re tsebe gore papa go wa ya sa go support papa go wa ya sa tle gae moroka wa tseba ke Machabalala o ne le stress se se ntši a ke ntšhe gaetšedirile molekani wa gage ke bošego ya o re kgopelele tshwarelo go malome a rena ka moo wa kere Okay. thank you wa mmona morwa wa JJ ge ke theeleditše statement sa Mmachabalala ke theeleditše sa Tsubi ke theeleditše sa kgaetšedi ya rena mowe ke kwa gore Tsubi JJ ga se nke e no ba lesogana ga botse la go rwala maikarabelo a lona ka gae ka baka la gore ke sa bušeletše o mokwele Mmachabalala o reng Mmachabalala o re ke reka bupi mo lekgarebeng lewe e sa mpotša gape gore ga se kgole le kgole go ra gore ga go ne ka mokgo a ka palelang ke go tseba gore morwage o ratana ka mola lapeng lela ga go kgonagale nna be ke sa tsebe papa mama mpotše mo ke eng ntwe e dirang gore o ganetše morwago a ratana le custom ya gago ya ka mehla le ka matšatši ye e leng gore e go rekišetša dilo ko mobe kgarebe aowa yana ana bothata ke motho vale ga le motho wa ile sa mo amogele vale wa ile sa mo amogele mama nna be ke sa tsebe gore o phela le morwaka o rekisa maopi ka mo yena ke reka ka mo yena ke rela gore that's why ke nyako tseba rena ngwetši ye o ne bothata na a kere ga ile gore ngwetši ye o ne bothata santse le bolele gore no a ke nyake ngwana ka a ratana le mosadi o ka lebaka la gore mosadi o phoso wa gage ke 1 2 3 4 and then ga a ka lokiša dilo tše nka se be le bothata ba gore a ratane le ngwanaka abuti wena wa yo gana papa go a ratana le mosadi o le reng ga a ne bothata le reka maupi ka go yena ka gore ever since ba tlhakana a tsanga ke granto ile gore nka inyaka mara go hloka dilo tšeo di nyakang a kere gore o thomile go di hloka before ka nako papa go a dula le ola mosadi wa le re kwa manskeral wa ko belabela bo kry-a everything ye o e nyakang papa na ntheganyana na nthega a nthuše go ngwe moke one jwale ge ke bolela so a nthuše papa go a go thuše ka seno a nthuše ka seno a ke go botse ntongwe bole ka papa ke ne bana nka se emele mosadi wa le mo gore ke santse nna ke supporte ngwanaka blame mo ke e bea godimo ga papago as o le papa o swanetse o supporte ngwana wa gago ntle le gore o eletše ke motho mongwe papa go santse a tsebe gore o ne bana ba bakae papago ene papa go santse a tsebe gore godimo ga phei ya gage bana ba gage se a se jang ka kgwedi santse a tsebe gore bana ba ka ba ja eng papa wa gago ke yena santseng a bolele le wena mehle le mehle go botšiša gore ngwanaka goreng a go fe maele a bophelo a go fe maele a sekolo a go fe maele gore ngwanaka mo bophelong re phela so papa ga go santse a go tšea go bee gauso ntle le gore a kwe mosadi wa dula le yena because go ntse le wa bona papa gago o re dira gore re blame basadi mola ile gore ke yena ba santse a tšee maikarabelo a ke a papa gago a ke kgopela go botšiša Tsubi o batameletše lekopelwana le ba re ga ba go kwe ga botse ba theletše go bolela go tloga kua ga geno mogolo ga bommago o e tla lapeng la ga Chabalala o tlišitše ke ma ke tlišitše ke ma tlišitše ke boragadi baka o tlišitše ke boragadi yago ba tlile bantata ba tlile ba go lata a wa lata ke papago a ka lata ke papa ka na le mmerekong ke yena a ba rumileng gore ba go late mpotše mo Tsubi wena ga botse bo o duma gore papa go a direng nna ne no duma gore papa ka nsupporta like a go fe bokae so ka kgwedi a no nsupporta ka ntho engwe le engwe ge ke mmotša gore ke tlhoka seki a nthuše ka sona jwale ke le grade 11 ke ya go dira matric papa a ndirele selo gone jwale ge ke ya go fitlha grade 12 o tlo ndirela a ka se go direle ene ke bone gore le diaparo a o natšo le diata tša sekolo a o natšo so that's why ke re nna mo
ke blame papago gobane ke ne nnete gore malome ka kapa motheeletši wa motse ka dikgokaganyong tša leago mosadi ya ka senganetse gore ke supporte bana baka ene a ka swanela go kwa ka mosadi ya ka gore ke santse ke supporte bana baka ke santse ke tšea tšhelete ke e bee mo jwale ka ge motho o la re ke mosadi wa ka ke mmotse gore ngwana a ne diaparo tša sekolo rekela ngwana diaparo tša sekolo ene ngwano a se o e leng gore nka re monna o mo riile ka gare ga lenyalo ke ngwana wo e lego gore ba ile ge ba ratana ba hwetša e le gore ngwana o gona so ngwana a se ngwana o santse a sokole so papa wa gago o swanetse go tseba gore ka gare ga tšhelete nngwe le nngwe ya gage ka kgwedi santse go be le 100 or 200 ranta ya go beelang yona ntle le support ye a go fang yona wa ikwešiša ke kgona go kwešiša raolle ka boomo abuti aka o kwa bohloko gore ke ne papa wa bereka mare ke a sokola ke ne papa wa bereka mare a nthuši ka selo ke palela ko go tsena sekolo ke sega ke bana ke ya ka diaparo tše di thubogileng ke kgona go kwešiša sello sa gago abuti gore why gone jwale seemo se le so o llang matsobane mara ntwe ke nyakang go go botša yona mfeto wena like bala dibuka mfeto nako gago e tlo fihla ya gore dilo tša gago di loke di be gabotse ka le lengwe la matšatši le wena o wa lena gona se gore ge o le monna bophelo o swantse o bophele jwang nnete ngwana o kwele bohloko malome ka kapa gobana go ka bona borokgo ba monno ba sekolo bo kweša bohloko so a gone molato felo go kweša bohloko kudu ntwa mathomo kore ge ngwana a tsena sekolo se o le monna o lokiša se seng ka gare ga lapa go tsentšha ngwana sekolo o montšha ka gare ga bophelo ba seterata o montšha ka gare ga maphelo a mantši ya gore o tlo kry ba re ngwana gago o sweru kae santse o ntšhe tšhelete o ye go mo beilela tšhelete ela nkebe ngwe ntšha ya beile ke nkebe o e ntšha o rekela ngwana dilo tša sekolo a phuša ya pele gore le yena ga a tlo ba le ngwana a tla kry-ile gore o kgona go kry-a mmereko spectacular specto o wa bolela mo ke kgopela re le mo attendeng ka pelanyana mo di-commenteng mo ke kgopela le mo attendeng ka pela ebile le di-phone number tša gage di gona mowe di a bonala that's right ke kgopela le ditšeng ka pela le mo attendeng go na le se sengwe polelo gage e bohlokwa kudu mo e leng gore e hloka go attendiwa ka pela for lebaka la tsubi Matšhabalala ke kgopela gore re rumeng tabe ya lena ka moraga gore o hwetše gore mme wo kapa lekgarebe le o rekang bupi go lona le swara dikgang le sega go eba monate a go fa bupi ka moraga gore o kry gore o ratana le morwa wa gago o ile wa ya go yena wa dula fase le yena jwale ka mosadi and then o paletše ke go ya ko go lekgarebe le mara wa kgona go ya ga gabo nna be ke re ka re ke mokekolo re tlo thušana polelo o bile le shaidi mmagorena lebaka la gore ke re o bile le shaidi go be go swanetše lekgarebelela ke mosadi o ne maikarabelo ntlo nngwe le nngwe ya idiang o swanetše a te karabele ditiro tša gage ntle le go tshwenya mokgekolo mmage ka kua gae ntle le go tshwenya bana ba gabo ntwa mathomo ye be swantse nkebe le e dirile le be le swanetše le re ge le ya gona kua le ya go reka bupi le nape le botšeng kgarebelela gore man ke na le polelo ye e leng gore ga e ntshware gabotse re ka dula fase ra bolela and then ke moka wa mmotša maikutlo a gago mabapi le tshwaro ye e leng gore morwago o ba le yona mo baneng ba gage mara ke nyaka go lemoša nto nngwe le bakgekolo ka moka le bomme ka moka ba ntheleditše gore wa bona ge morwago a dula le lekgarebe tsoko ge o kgapha kgarebele o re ga o le nyake mo kgauso le wena o nape o tsebe gore o raka morwago mo kgauso le wena ka baka la gore morwago o rata kgarebele se kgarebele a mo fang sona ga re se tsebe and then ge wena o tiiša gore ga ke nyake kgarebele o ekwa le ke batho ka moka ga bona o ekwa ke ba bole kgarebele o ekwa le ke JJ o raka JJ lebaka le ke nyakang go lemoša lona mmako gore kapa go goeletša batho ba le o ka se ba kgaogantšhe ba ratana ba tlo kgaogana ka nako a bona o rata o sa rate o ka se ba kgaogantšhe ntwe wena o swanetšeng o e dire ke gore o be o swanetšeng nkebe o dirile khutšo
le kgarebelela le dulang le morwago wa dula fase le lona and then wa mmontšha bohlokwa ba gore bana ba JJ ba sokola ba hlaka go ne le morwa ka kua gae o tsena sekolo ga a ne le ge e ka ba uniform a sekolo le kgarebelela be le ka sepalle ke go bolela le JJ gore JJ a rekele ngwana uniform a sekolo mara ke nyaka go bontšha gape gore wa bona prof ne basadi ba re robalang le bona e leng batho ba rena batho ba bane matla kudu to everything kuri ke nyaka go no e bia straight and as long as le sa nyake kgarebelela le bolela phatlalatša gore ga gone mo le lebeileng bana ba sa tlo sokola because JJ o dula fase le motho ola mo tabeng tša di-budget gore ge kgwedi fela ro diang ra se direng ra ba plana future ya bona together and ge ba plana future ya bona together ga ba tsentše bommatšhabalala le dikgaitšedi tša JJ ga ba tsentše ba bole kgarebelela ba bolela ka bona e le ba babedi le bana ba bona go sa kgathale gore go ne JJ o ne ngwana mola go ba ga nae mara ge ba plana future ya bona ba plana future ya bona e le ba babedi including bana ba so ntwe be swanetse nkebe e diregile mmatšhabalala o be a swanetse nkebe a boletše le kgarebelela seroka phatla a ska le lemoša kapa a le botša gore yena ga a le nyake a mmotše jwale ka mosadi gore bana ba JJ ba sokola ene JJ wa bereka re ka dira jwang gore JJ a kgone go hlokomela ebile a be a bue a hlokomele le bana ba gage wa ikwešiša so mmatšhabalala o feitše sebakeng sa gore a bolele le kgarebelela o sepetše a ya ka kua lapeng la bole kgarebelela ke ka baka le ba fapaneng ka mantšu ebile ba be ba mmotša dikarabo tše e leng gore le ga ka ya kae ba bolela nnete because relationship ya JJ le motho le ngwana bona a ya swara ke bona wa bona and wa tseba ntlha e nngwe santseng re lemoše batho ke eng malome ka kapa wa bona mama taba ya JJ e sa tlo go bela boima e tlo go bela boima ene o kwa bohloko JJ ke ngwana gago taba JJ e tlo go diba go diša bana ba le ka mokgwa ka kgonang rena se re yang go se dira ga jwale re tlo gopelela ngwana di donation ngwana a tsene sekolo and then re le gare re dila le taba ya JJ ka mokgwa malome ka kapa e bjang ge e le gore makotuo o rekiša maupi o reka go yena ka ge a tseba le yena gore o dula le morwago ke ne nnete gore ka tšatši le lengwe bo santse o nokolota bupi mola ga a reng gore makoti a ke ne tšhelete go patela bupi ke kgopela o botse JJ ya bo patele o be ka se dire mmatšhabalala wa tseba wa imroka a nyakile kgarebelela le mo legatileng mara mmatšhabalala santse a re botse gore na kgarebele le rileng a go kgonagale gore ba seke ba lenyaka le selaria selo diphoso tša gona ke that is why a paletšile ke go le challenge gore a ye go bola lona ene wa bona go ndwale mmatšhabalala e sa tlo ba le shaidi mehle le mehle ka baka la gore go ka kry-a kgarebeleo le ka no tla la go botsa gore wonna ke tseba JJ a tlhokomela bana ba gage re ya kwana le JJ ga re ne bothata ke tseba a ke tsebe ngwana a tlhoka uniform a sekolo wa ikweša nna ga senke ba nompotša ene o tla ba re reša senke ba nompotša ba boditše mang ba boditše batho ba e leng gore ga ba tsene felo mo ditabeng tšewe so go ndwale ntwe re yang go e dira re tlo lwela gore re tle re kry-e JJ re tlo bolela le JJ re tle re kwe gore JJ o ntšhitše ke eng ka lapeng la gabo o tlo re botša JJ and then ra boa matsobane o tlo kry-a uniform a sekolo o tlo kry-a diaparo o tlo kry-a thekgo o monna o tlo gola o tlo ba monna a mangwe a maemo a bophelo o tlo kgona go bona gore a mangwe a mabaka papago o be a dira ke eng go šetše o godile go jwale you will never understand anything ene lebaka le legolo kudu la gore o seke wa kwiša selo bakgekolo ba go fepa ka wrong information mfana sekhaya bakgekolo ba ke bona ba go tsošetša mahlabi mehle le mehle a go roga papago mo pele ga gago ba go botša gore papago go jwale o hlokometše mammang o ja ke bannyana kua ga a netaba le wena ntwewe e goagela enka ka mogare ga gago ene e goagela lehloyo go papago bona ga ba lemoge gore ba hlola lehloyo le legolo kudu so ke nyaka gore ko go fe advice ye e leng gore go ndwele o ka no se ekwe
mara o tletle o re after 10 years from now wa tle wa tseba gore papago o be a le ka gare ga situation ya mohuta mang. Ke kgopela gore o hlomphe makgarebe a dulang le mmago mfana, o hlomphe makgarebe a dulang le papago. Ge papago a kgethile motho a re ke rata morwedi a semangmang, tšea lekgarebe la papago jwale ka mmane ya go kapa jwale ka mmago, and then ge o kwana le lekgarebe lela ga go ne ka mokgo lekgarebe lela le ka setleng la go fa supporto ka gona, because le tlabe le communicator, o tlabe a tseba gore na o shota kang ga o shote kang. Mihle le mihle o hema moya o mobe wa go lemoša gore papago ga se motho wa nnete. Wa nkwa kere e ba monna boy o tsene sekolo ene o seke wa swarela papago dikgopi, o seke wa swarela basadi ba papago dikgopi, o tlo te kgobatša mo bophelong. Ene ke mo go sane dintlha tše dintšhi tše e leng gore di a mesega. That's why ke be ke botšiša gore ngwana wo ge a tloga kua ga gabo mogolo go bile le kwanelo ya mohuta mang magareng ga batho ba ga Tshabalala le batho ba gabo mošimane mogolo. Ke mmotšišitše gore na o latile ke a lata ke papage kua, o latile ke borakgadiage, and then yena o claima gore papage o be a le mmerekong. Ene mo di point tše e leng gore re a di misa go ka be go diragala gore ge dikgaetšedi tša mošimane o di lata mošimane le papaga a ba moreriša, e ka be e direga. Taba ye nngwe re se ke ra išia ID ya ngwano Mamalomo tšeiša ka fane ya kae? ya bommage. ID ya o nayo kere bafana, o ne birth certificate o nayo, ga ne certificate sa matswalo, re tla mo thuša pasa o tlo ba le yona. Nnete malome ka kapa koko re tlo ria men conference, re tla leka go sepela le abuti JJ, nke re ya go bolela le yena kua banneng. Ntongwe ke nyakang go botša yona motswadi yaka, ke bona gore go na le ntwa gare ga gabo le kgarebe le wena, mara ga le tšweletše, ene solanka le sa tšweletše dintlha tša gona e tlo ba o kare wena ga o bulele nnete, ka gore ngwana o reka bopi go yena, mara le palla ko go mo founela ebile le gana a dula le ngwana lena, mara le re ga ane molato. Fela ga se ne molato nkane le gana a dula le ngwana lena mola e le ngwana wa go loka. Gape o ka se ganetse ngwana gago a dula le motho a lokileng koko. Ke mo ke botšišang ke re Mmatšhabalala, mosadi wo a dula go le abuti JJ o ne le bothata na? Yena ha na bothata. E sware gona mo mama, solanka se ne bothata, why a le tshwenya ge a dula le abuti JJ? Ke tshwenya ke gore e sa le nna ke tseba gore motho o dula le ngwanaka, he ngwanaka a re bona o a tšhaba, he a bona bana ba o a tšhaba. Le modirile lena le motshwentše ka eng? Gobane go ra gore ge kgarebe se ne bothata, go ra gore gona ge abuti JJ a tšhabiše ke le kgarebe le, go ra gore le kgarebe le ga le ne molato o ka mo go lena na lena le modirileng. Abuti mmane ya gago a dulang le papago o ne bothata, why o sa mo founele wa mmotša gore ga ke ne diaparo tša sekolo ife ka nnete ga a ne bothata? boakeno bafana boanyana mo microphone. Boela mo mmane wa gago wa go rekiša maupi o a dula le papago ntle le ola wa belabela o le boditše gone jwale gore ga e sa le mmane ya lena. Mmane ya gago wa go rekiša bupi nna o ne le bothata le ya kwana le yena? Ke eng ye le riang gore le palle ke go mo founela le mmotse gore le shota apara tša sekolo, o shota dieta tša sekolo, o shota kae le kae le kae le kae? Lebaka ebileng o le tshwentše kang bafana? selo wa ba le nako nngwe so ngwana wa ka wa tlima gore papa ka ke papa, so o tlatša tabi mo sekolo, then nna ya nkgotla tabi ka molata mošimane o ka re ka mmetha. O ka se mmethele gore a ke re gape papago le ga ka tsena ka mola gone bana ba 5 ba tlo tsama ba bolela gore papago ke papago bona. Matsobane nko re go age bafana gore o tlo kgone go ba monna nnete wa ka moso, nko re go age
ke kwele mma a re mma Chabalala o ne barwedi ba ba 5 ke a re sha ke re mma go rena ba ka gae ka moka ga bona ke re go ba gone le ba ba tshweleng ba dula ga bona ba nyetswe ba bereka ba nyetswe go tshwile o motse kwa motseng wa hae and then ba bang ba kae ba bang ba hona ka mo gae ka mo go ra gore ka gae o dula le barwedi ba gago ba bane ke dula le ba babedi wo nyetswe wo wa bereka Matsobane e re go go botse bafana ke thoma go lemoga gore wa yo paletse go tsamaya go phela le stepfather sa gago a o right bafana bona o paletse go phela le stepfather sa gago ba be ba decide gore ba go tlogele ka baka la attitude mohlomong e le fanang wena le stepfather sa gago a tšea mmago le bana ba geno a tsamaya and then bo rakgadi ya go ba go lata ba go tlisha ka bo papago ge o fitla ka ga bo papago still o sa nyaka go ba problem magareng ga basadi ba ba dulang le papago le bana ba mosadi wola gape nto o swentšeng o ikwešiše bana ba monna ga se ba madi fela bana ba monna ge o ka kopana le motho wa dula le yena a ne le ngwana ga se phoso felo ge ngwanola a ka re papa ka ke Matsobane so wena go nduale a ke tse borena enga ye o neng le yona bafana o itse re kae ya gore o khotle kapa ke go kwesha bohloko ke ge ngwana a bolela gore papa ka ke mamma wa be wa khotlega wa kukega maikutlo wa lata ngwanola wa batho wa moitiela gore o re papa go ke papa. What you must know bafana ke gore that is why ke re le go nduale re tlo no bolela le fele mara dilo tše ka mo ke di tlo dula o tlo di gopola ka ngwaga o mong a o thege papago wena ene lebaka la gore o sko a thega papago ke sa bušeletša ke re ka kua lapeng la mma Chabalala o hema moya wo o seng wa loka wa go hloka kago ke ka baka le o pallang ke go tseba gore mosadi ya papago sontše o mo hlomphe ke mmane yago ene o ka se re o tseba ola wa belabela jwale papa go sontša a dule fase le wena go hlalosetše gore no mosadi ya belabela o mpalla ka 1 2 3 4 re a pallana na lena re a hlalana papa go ka se gore re šidilo tša mohutong ge papa go a pallana le mosadi ya gage o e leng gore wena o a motseba o tlo no tšwela pele a ya go kry-a mosadi o e leng gore o a morata o a mothabiša o mo fa lerato ene ge wena o palla ke go amogela mosadi ya papa go duletše gore nna ke nyaka o mofe ke yona nto e diang gore wena le papa go be le gap ke yona nto e dirang gore between wena le mmago go be le gap because mmago o ne monna o palla go phela le monna gago papa go o ne mosadi o palla go phela le mosadi ya gago ene o swanetse o amogele gore papa go le mmago ba hlalane taba tša bona di bapaletše go ira gore o swanetse o rwale maikarabelo a go hlompha monna wa dulang le mmago le mosadi wa dulang le papago gore o tlo be ngwana o mo right wa nkwešiša ba tlo go direla lebaka la gore ba se ke ba go direla dilo it can happen ke sa bušeletša moroka go ka be go diragala gore le kgarebe leo la go rekiša maupi a le tsebe le gore ngwana ga ne uniform because Matsobane a bolele le yena mma Chabalala ga a bolele le yena ene mme ola o dula le papa go Matsobane wa e ba palla ko go bolela le yena mma ga a nyake le kgarebe le la le mo legatileng mara o re ga le ne bothata if e le gore go ya ka yena ba nagana gore le kgarebe lela ke lona le lejang tšheleta JJ gore JJ a palle ko go sapota bana wa e ba sa dule le kgarebe lela mo fase o a rereša malome ka kapa ke kgopela go no tšwa topicing gannyane ke lokiše tabe ngweši ya Ramokhine MD Mmanaswe ba ga Mmanaswe batho re a ba founele sa le mosegare re posta e sa le mosegare gore mang le mang a kwe ge e le gore ba bolela ka wena o kgone gore ge re go founele o sa bue go rena and then re tsebe gore o bue go rena re tsebe gore na go tšwela pele re o bereka jwang re a founa magagesho le gone jwale le bone re a founa a re no thoma ka gore ra tliša taba mo moyeng ra be ra founa le gone jwale no re dula fase ba gona ba ba berekang ka dilo tše ge mma Chabalala tlile a le so re dula fase ra thietša ra tšea story sa gage re na le group ya rena ra romela story se ka mogare ga group rena ra se ahlahla ra se lebelelešiša gwa ba le o motee wa ka mo go rena a founelang ba e le go gore mma mo o bolela ka bona unless go sena ba sene difounu tša batho bao re posta mola Facebook ya rena because ra tseba gore ge re beile nto ba re ke ya ga bota re beile e sa le mosegare
ba ga bota ba tlo tsebisha ba lapa le le re tabashi and then ka ge rena re sa ba kry re ba fa chance gore ba bue go rena ka gore re nontšha story se sennyane ba kwa gore pako ke eng bona ba swanetse ba bue go rena ba re Moremi re bona gape la le ya go bolela ka taba iso e reng taba eo ba geshu Matsobane ba molikile le gone wa le re molikile a re no tšea taba ra napa ra inametša sefala ra itšiša ka mogare ga meago ya kgašo ra napa ra tšwela pele go ba bua lo malome ka kapa ke rela gore batho ba ikwešiše taba ye gore re a leka go no ba mo gongwe go boima gore batho ba gahlane le rena ba boledišane le rena ke nagana gore e kwagetše gabotse moroka gore batho ba especially ba e leng gore ba nyakega re a tse gore ba tlo nyakega ga re ba bethe ka di-surprise no nkore ke wa tseba man Machabalala mogala ba gago o kae o robetse gale o a kwana le babagadi ba gago le a kwana ke na le kgopelo motswadi ne ke na le kgopelo ene kgopelo e bile e tsamaišana le maele ena ke go gapeletse go a tšea mara ge o ka tšea a tlo go berekela botsubi ba tlo go la gabotse dienga tša bona tšatšwa ga ke tsebe gore tsubi enga ya neng le yona o na le enga ngwano a ke tsebe gore enga ya nang le yona mara e mpotša gore o tlile ka ga Chabalala a ntše a ne le yona through step father sa gage le mmage and then ga a fitla jwale ka batho ba bagolo le swanetse le duleng le ngwano nke le mokgothatseng le ske la botša ngwana wo bo useless ba papage la botša ngwana wo ka di-girlfriend tša papage la tsentšha ngwana wo meboya ye e leng gore ga ya loka ngwana wo ga a swanela go gola a tseba gore papage ga a right that is why ke re ngwana woki o hloka maele a mabotse and then le swanetse kore wa bona mo gona le a gapeletšega gore le swanetse le ageng sekgotsi le le kgarebe le la le dulang le JJ and then ge le hloka dilo kapa Matsobane o bona o ka re ba re gone le tripi kwa sekolong o swantse o ye tripi go njwele ke marega o hloka maybe dry make or o hloka jersey ge o kitimela go papago o botša papago a se minister of finance ke mosadi ya gage and then ge o palela ke go dira kgotso bafana between wena le mmane yago o sa tlo o safara ka baka la maela o a fang ke bagekolo ba ene ntongwe santse ba itsebe ne malome ka kapa Matsobane papago a ka se go botše mahloko a gage ka moka a ka se go botše matshwenyego a gage ka moka papago go ya le ka dipolelo tša gago o go feitše go tloga bongwaneng o gahlane le mathata mantši papago a fela a emela ka thoko Matsobane go šala o lata 19 years o phela o ne le matsogo le ka mokgwa o ka kgonang bafana nna ke godile boima kudu mo e leng gore be ke kgona go a sekolong ke sene dieta ene ge ke bona re ka gae go boima be re sepela re foromela batho ditena ka lebaka la goreng go ne mo gongwe o bona gore ke a gapeletša ene nto ke e gapeletšang a e tlo ntšwela mogola ka selo Matsobane titšie e no ba wena ska te compara le ngwana ka next door wo papa ga msupportang ska te compara le ngwana malome ya ga mrekelang diaparo a morielang eng tša basadi tša mojolo di biele thoko bafana o tetebelele dibuka once go ka no fetša matric NSFAS gona e tlo go thuša o tlo ya sekolong di-donation di gona re tlo go thuša papa ga go tlo go bona o tšwetše pele papa wa gago o dutše le mosadi o la kua o reng at least o be a go thega papa go sa mathomo re ka se mokgethele mosadi number 1 ene ya bobedi that's why nna ke be ke nyako tseba diphoso tša mosadi o la kua gore ge e le gore mosadi o la o ne le diphoso ba ga bo ba tsebe diphoso tšeo di riang gore mama a sekebe a monyaka jale diphoso a di gona ene go boima gore ke no re Matsobane o ne diphoso gomme Matsobane a se natšo leina le la Matsobane ba go rieletše lona kae ke mang Matsobane ngwana le morieletše kae mama ragolwa ge kae ke ragolwa ge ka moga bo papage
ngwano gape ge le morieletše ka ra kgolwage Matsobane ka moga bopapa ge o ra re ngwano o santše le monyale ka gore le ka se bitše ngwano ka leina la ragolo gomme ngwano le se la monyala aowa lebitso lerato ke nna ke no le bitsa gore a kgona go itheta ga boya a ke re ngwana ga ya kwa nna a ka ya kwa gapo ka phla ka ba botsa gore ngwana o ya komeng ka ge a rile monna re mma gape nna ke ba boditse gore ke nyaka o ya komeng ba ntshepisa gore ke ya komeng he koma di tswa ga ba nkiše so mara dikoma he di tswa a rena ke a tsamaya jale ga o boya ko wena ma nna ka mophara lona le rile phošo ngwano nke be le morielela ga gabo mmage ka gore ngwano ga a nyalwa ene lebaka la gore mama le seke la re Matsobane a ye go nyala mmago ngwano mola le dula le ngwano le ra nyale wo a reng yena a sa itsena o mmago ngwano yena phoso tša gage ke eng mmago ngwano a na bothata wa ile sa ye go nyala mmago ngwano le nyaka wo a ganang ebile o reng a go kgonagale gore Matsobane a mo tlogele aowa na sena dipereko mmago ngwano la papa go ngwano na sena dipereko mara gone jwala ke re wa bereka wa ya sa ye go nyala mmago Matsobane mmago Matsobane o tere ke ba bangwe alright ge mmago Matsobane a tšea ke ba bangwe ge ile gore ko ba ileng ba re ngwana kwa kgomo Matsobane le a dumela ya ko ao a ke re rena re ka sane rena re no ba ba madi mara ge le gore ge ba nyetse mmagae ga a tsamaya o no tsamaya mara ga a sa kwane le tsona a ke re re ka sa Matsobane monna wa nyetše mmamago le a kwana wena le ena a le kwane wa ile sa kwane mola mbragonyana mola ke sa le monyane la ntlhorišo na go dirang bafana nna no fitla selo wa ba le nako engwe mama a sego a nkry-a ke dutse ka ntlo mpeta a go betha molato a ke tseo ngwana o nida counseling ngwana o godile boima ene o gatlhane le dilo tše dintšhi ngwana so ngwana o go betše go tloga kgole kgobalo ya ngwana e tlogile kgole kudu ka gore go njwala o ne diaparo mama go yena go mo founela o reng mama ke kgone go mo kry-a mama go le yena o mo kry-e founung cause monno lo ganetše ke bolela lela wa bona bafana ka mokgwa o leng ka gona o ka fetša o ria molato o gobatša motho goba wena o te dira ntongwe empe bana ba go swana le ba mama ba kotsi ba ka te gobatša goba ba ka gobatša motho nkore ke kwishe something Matsobane lebaka le le go tlošitšeng ga bo mmago gore o tle ga bo papa go keng kore go ga bo mama e ba gapeletša gore ko dula le mama le monno ka gobane monno ke o nyetše mmaka so ba re santse ke tsamaele so ga senke o ba lemoša gore monna wo ga go sware gabotse ga le swarane gabotse ke lekile go ba botša ka ba ka botša le malomaka malomaka ke ena a šitšeng le nna nthega go dula and then ge e ka ba malomago o be ya go thekga wa ya sa dula le wena le kgethile gore o tlo o dula ga bo papago malomaka wa bereka o dula mmerekong o kwa go sa phela mmago nna malome ka kapa ke blame papa go ngwano jwale ka papa o swantse o tšee maikarabelo a ngwana gago ntle le gore o gapeletše ke motho o mongwe dilo tše ngwano a di bolelantše monna o mongwe le o mongwe santše a di bolele le ngwana wa gage I remember one day mosadi a mpotša gore ngwana wa birthday a re why o sa botše ngwana gore happy birthday ka re nna nka se botše ngwana ka gore happy birthday ke tlo tšea ngwana ka tsamaya le yena ra ya go ja ka botša ngwana ka re happy birthday mo gongwe ke mo swaretše mabolomonyana goba ke mo swaretše se seng ke le ka go aga leyago godimo ga ngwana so o ra re ngwana o ka mokgwa a leng ka gona ngwana o gape o go betšwe ande go ra re ngwana o ke ga lla a tsebe gore santse a botše mang Matsobane le ya bolela le papago le ya kwana le monwala le lenala re kgole le kgole le ya kwana go kwana re a kwana wa tseba gore wa e ba le kgole le kgole wa bona lapa la Mmatšhabalala ke na le kgopolo ya gore kapa ke bona o kare kapa ke kwa o kare go ne ntwe Mmatšhabalala a sa re botšeng yona between relationship ya gage kapa ya ka lapeng la gage le JJ go ne le ntongwe ga e sepele gabotse bona gone jwaleng
JJ o wa tseba gore ngwanoki o tlile o ka gae mara still o sa keepa distance ya gore a kgone go aga bond le ngwana wo ene ke dumela gore ngwana woki o hwela dikotlo kapa o hwela dibi tša se se diragalang kapa se diragetseng magareng ga JJ le lapa la Mmatšhabalala go ne ntwe e leng gore JJ e montšhitše ka lapeng ene go ya ka yena a sa ba bona gabotse batho ba ke ba gabo ene ntwewe e yapeša Matsobane ka baka la re Matsobane o dula le batho ba e leng gore JJ ga a bonane le bona gabotse wa ikwešiša and then mola e le ka mokgowe mohlho mongwe go ka be go diragala gore JJ ka baka la go hloka relationship e botse le batho ba gabo o šetše a bone morwa gore o ka re morwa o ka re o sekama le borakgadi le koko and then that is why I keepile distance and then Tsubi ke ngwana ge e ka ba koko ka bo yena o bone go sa swanela ebile a tla tinyatšiša ka lekgarebela JJ gore a ye go kopana le lona mara ke nagana gore kgarebelela jwale ka motho wa JJ bond e be e swanetše e be gona magareng ga lekgarebeleo le mošimano ya le mmago Tsubi le yena ke motswadi wa go se tšee maikarabelo wa bona Moroka a ne maikarabelo mmago Tsubi le go ka rata monna malome ka kapa wa ba ka gare ga ntlo a go agela mansion o mogolo ore ke mmolo ore monna go beile ka gare ga 3 room monna wa mmona re a nyake wa wena wa le ka mmago ngwana o sa nyake go tseba re ngwana ga go kae ge ngwana ile ga bo papa wa le wena ka ge o le mmago ngwana ga go robala se a ja wena o re ke monne ene ke sa buša ke nyaka go cancela taba ya ye sa tswang go bolla ke Tsubi ya gore mokgalabola o ganetša mmage go bolela le yena Moroka go ndwa le ke nagana gore mmago Tsubi go na le nakonyana ya kgonang go ba le yona a nnoši ye e leng gore a ka kgona go iutswa a bolela le Tsubi wa nkwešiša ga a kgone go e dira ka baka la gore o tšhaba monnola ene number 2 a ka no ba kgethile lenyalo go na le ngwano mohlho mongwe ka gore ke mmesa ntlha ya gore e fitlhile jwang mo e leng gore ngwana o no re a dutiso a bogetše TV papa a no tsena ka ntlong a no re fopo ya ke missa something go ne ntwe e riagetseng ene wa tseba ke missa something nto ngweši malome ka kapa ke nyaka go tsebiša batheeletši ngwana o ntšha taba gore mamaga ga a bolele le yena ene lenanego le le thietša ke batho ba bagolo ba ba dumang go thuša o Tsubi ene ka ye nako before ba thuša Tsubi ba nyaka go kwešiša gore go riagalang ka Tsubi go fihla nako ya gone jwale ya gore re santse re founele mmago ngwana re ka se re nke be re mo founetse mosegare re santse re founele mmago ngwano re kwe story sa gore o a tseba re ngwana gage ga ane diaparo tša go tsena sekolo na why ke bolela so lenanego le le thieditše ke batho ene re nyaka nnete ene ngwana o tlile ka mo meagong ya kgašo a ya malapeng a batho a ya go senya ra re mola sentše a gobaditše batho a swere batho dipoo ya ba gona a re botšang tabatše o tlile straight a re ke nyaka thušo JJ a kry-ege ke kgopela le a mmago itimile ya stepfather so wa bona gore mo re tlo ba le problem so ke problem re gahlanang le yona re kgopela dinomoro tša sesiago ngwana a ka setlo wa bona batswadi ngwana motho o molata gole kudu kore ngwana a se ntho e leng gore o no molata mo gausi mo kore go ba go berekilwe pele gore ngwana a batla a be gona kgopela lekgarebe kua o le botse maka gago o botlo o le tšea o ye ga geno o lebelele gore ba be ba robala o be gona o ya go bula mejako o ya go nyakana le ngwana so ga a tlile a le so modimo a go šogofaditše ka lesogana o tlo bapale ka lona so Tsubi bafana wa bona ntwe e tlo go lamolela mo bophelong ke go fetiša dilo tše dintši and then wa focusa go tsena sekolo
wa tsuba wa nwa tsena sekolo bafana sewe o tlabe o te kagela future ya gago wena o kgaogane le dipolelo tše dintšhi go ne le dilo tše dintšhi tše di diregileng magareng ga papago le batho ba gabo tše e leng gore go le wena ga o di tsebe and ke tsona tše di keepang distance magareng ga gago le papa papa gore tlo monyaka re be re mokgwetse ka ba go sasa e ka ba ka la mokibelo e ka baneng re tlo monyaka up until re mokgwetsa re tlo dira bonnete ba gore re bolela le yena re kopana le lekgarebe lewe re dule fase le lona nke yena a re botse gore na o tsebang ka mehlako ya bana ba e leng gore ke ba monna wa gagwe ba ka ntle tsena sekolo bafana ene o seke wa swabisha ke maemo a ka gae o seke wa swabisha kapa wa fetša matla ke diemo tše e leng gore o ya sekolong mohlomongwe o sene tšheleta go kera o ya sekolong o sene dieta o ya sekolong o apere maratha go nwa le ge o fitlhile moki o plekeng ya maleba uniform ya sekolo o tlo o kry-a ye mpsa e feleletse ka moka ga yona diaparo tša marega o tlo di hwetša le ge e ka sebetse mpsa o tlo di hwetša ka baka la gore batho ba tlo donata diaparo o tlo ba gabotse swarela mmago o swarele papago o swarele monna wa dulang le mmago o swarele lekgarebe le dulang le papago ka baka la gore lena whether le a rata whether ga le rate whether le a moamogela ga le moamogele ge e ka ba papago wa morata o tlo monyala ntle le di-concern tša lena so wa bana malome ka kapane wa tseba lentšošile la mantšwa a ma-6 lerato ntweki ntwe manaye bona gore lerato go bile le lerato la JJ go ba lerato la mmago ngwano lerato le tlogetše ngwana a lekeletše ya nannoši ngwana le kgolle wa hlaka ngwana le kgono ko gore a go sa nento bose mo go yena sekolo o rare o bala buka efe o e sware ka seemo sa mohuto ka nako nngwe magageshu a re le batswadi a re naganeng ge re etswa ka gare ga lerato ge re etswa ka gare ga bose ba lerato la rena le šetše le thomile go fetoga pherefere le baba e reng ge re etswa ka gare ga lona sa mathomo re lebelelo re tlogela eng go na le molaetša moprofe ke sa go tsene ganong ba re mosetsana o dula strata number 3 kua ga bota distrata tša gona ba di naimile ka dinomoro and then ba re mme o dula strateng sa number 8 ba re botšiše mme o gore batho ba ga bota ba mo tseba e le motho wa mohuta mang ba re botšiše mme o gore batho ba ga bota ba mo tseba e le motho wa mohuta mang ba go tseba o le jwang mama a ke bolele ba go tseba o lokile kudu-kudu a se nna motho le dipolelo re kgopela ba gešo re bulela megala for 10 minutes re ne molli wo mongwe o tlo ba gona mo tsubi bafana e ba monna poi wa mmana koko wa go go rabe sola a fihle mo a bolele dilo tše dintšhi e be o ka ba rebile o kgopiša batho is because rena bona re go bone 5 minutes nyana ye re ne le wena ka mo yena go bona everyday so mokgekolo re ka mosola go tše dintši a di bolelang malome ka kapa naga a duletše seemo sa go swana le se everyday a dula le sona re ka mosola sometimes gore lo tša di boletšeng a di right yena se segolo santše ga a tsoga a boledišane le ba le ba ka mola bulela megala re ko ba ga bota gore ba reng for 10 minutes and then re kgone go tsentšha ba bangwe tsubi re a kgopela magagesho a re thušaneng ka di-donation re boneng gore re be re ka bua mara lerato aowa nomoro a ya mogala ke 01311004060 01311004007 seemo se se ka mo magagesho ngwana o kwele bohloko kudu ngwana o gobetse moyeng ngwana o gobetse kgopolong ka baka la go hloka a lerato mcrs mo moyeng dumela mcrs dumela thobela re gona ra lena a re ya go amogela hlokaina ka ga bota mang ga a re botse nnete
mmatšhabalala ga re botse nnete ke efeng papa jwale ka ge le dula ga bota le tseba batho ba ka moka? No, mmatšhabalala o seile mosadi o gabo. Ke ra gore le mokwa ka dipolelo goba le a tseba gore o mohloile? No, ra tseba gore o mohloile. O le a tseba gore o mohloile. Go ya ka lena mohlomongwe ka go tseba ga lena le go bona ka gona jwale ka badudi ba ga bota, mmatšhabalala le kgarebe le la ba ka be ba ka eng go ya ka tsebo ya lena? Ee, go tseba gore ba ba ka eng a re no ba sa pele mowe, mara mmatšhabalala ya gore a nyake ngwana ga nna nno yo e no ba sego ka fateng. So ngwano a go no rata ka tlhoka diaparo, gore re moshimane go ne le nte ba mo dirileng yona ka gae. Warra ntle le dilo ka moka ga tsona tše mmatšhabalala a di boletše mo ka morwa wa gagwe ka lekgarebe ka kua, ke eng ntwe le tsebang ye e leng gore mmatšhabalala o ile a e dira kapa o a e dira ye e leng gore le ile la nošala le maketse gore ka nnete mmatšhabalala ga a rate lekgarebe lela? No, re kwa ka dipolelo gore yena sala diang. Ke be ke sa rate gore ba re kwa ka dipolelo ka baka la gore a ke re ge re dula le batho re a gona go bona ditiro. MCRS o mo moyeng, dumela MCRS a e kgotlegešiwe 01311004060 01311004007 ye empha mathata ga e kgotle ga ke tse gore na go diragalang 01311004060 MCRS mo moyeng, dumela sekona mahlangu kunjani o dula ga bota? No problem. Ngihlalisela ibhanka mina. All right. Professor kunjani? Siyaphilani njani baba Mahlangu? Professor igama lela kaMatsubani lelo. Ligama le madodeni. Then umbona lo bamthelele ngobamkhulu wakhe ngithi. Yebo. And then professor ithathe njalo then uma lo ukhamba uyomhelebha nemhelebho nomthana loyo. Ya sizwenza njalo baba Mahlangu. Professor emhlabeni lapha isiphila sihlangene namabela ngithi. Asikhona ukukhuluma lapho kune namadoda amanye thina. Yeah. Nabo mmabani. Yeah. Uyilande lapho professor, nesikhona lapho uyilande lapho. Ngikuzwile baba Mahlangu. Ngiyathokoza nami ngiyakuyizwa, ngiyathokoza. Re leboga Mahlangu 01311004060 ke maele a mafeng a e leng gore le ka fa moshimane wo ka mo le ka fa mmatšhabalala goba le ka fa le kgarebe le dulang le papa go ngwano ka baka la gore le ge e le gore o timile founu kapa ga a kry-a ga le founu ke na le bonnete ba gore go theeletša gona o theeleditše radio gone jwale ge re bolela so 01311004060 MCRS mo moyeng, dumela Probela ka. a re gona rra lena No problem e moshimane olang ke nna tlhoka ina me. ra go amogela wa rra. Problem ya moshimane olang ka ra gona is too deep. Mo e leng gore ke le tshaditše from mathomo go fitlha gane le belane ya gage. Ya Wa tseba situation ya mohuto e nyaka both parties, yena le bulena makgwa le nena le papa ka moka ba bapala role e one. Ye leng gore le bona it is their responsibility gore ngwano a be right. It's not only ngwano sa njena te bojana no shwela ka ngwana re bela go ngwa le tsantse go focus mo nteng go bile mo pelong gore o ka tja tsena mohuto at that age le moyo. ya Go swanetse gore ena mme o tle nna e o ke kwa ga ke kokwage ya maikarabela ko kwa ge go ba boleta go ngwanoi a make sure ngwanoi ngwana wa tshwenya vela a gola a make sure gore ngwanoi o share right direction, and then if you fa challenge a mo kete ka mo go bana ba makaitiwang ka gona a ska ba hashi mo wena a ska ra se tsana le because ngwana already no problem. oh ya And then le bona bo a ke bo sister ba papa le bona they might be a problem because what do they di diwa they might le bona ba ka no ba edition ngwana o ka re go laitse gore go ne turu se msa US a se bolele ya makoko ke sa re msadi so to mention that mara me go kwa mshimanyana
then moshimanyane re ka se mo rweshe responsibility or no grow up you are a man. That one we are totally wrong. Motho o sa le ngwana. Yeah. O hloka guidance until a tlo fita to the point ya gore yena self o tlo mmona ka ditiro wa le ngwana o godile ke monna. Ka nnete. Mara right now go motho re to be no ngwana o hloka professionalism. Ba yo mtsia ba mo cancela dule fase ba mo cancela ba mmotse re okay we understand the situation and to be dirang right now let us try to focus on to wena o e ratang go ba mo tshela ka tsela eo. Yeah. Until ngwana wa to fihla a te kwa le yena gore kena because ngwana o lost bala ka mgo ke mona O timetse ga tsebela reng and then that anger eo ke ya gore o nya gore something mara well ha tsebo gore direng. Yeah. Anger e a leng ka go yona a rong ka yona di blame batswadi ka moka go thoma ka mmage papage ka moka bo magolo ka moka di blame batswadi ka ngwana gore a growe ga botse e be motho ke responsibility ya rena batswadi. Yeah. So ngwana o re se ke ra morwesha maikarabelo sa le gole le maikarabelo motho as long as a ntšhitše point ya gore nna ke nyako tsena sekolo. Yeah, then that one is a good direction e le gore o ne le yone gore yena o nyako tsena sekolo mo fentse a se nyakang re tle re bone gore o a feila go ba o tswela pele nka se fetse go bolela ke no e fetša gana mo ke be ke sa nyaka gore ke leboga maele ya gago boletse ga botse ke gopela o re thuse ka di-donation tša go rekela ngwano diaparo tša sekolo. No problem le nna ke motho re ke tepera ka mara well ka mokgo o e gopelang yang kgwata pelong ke a le gopela lena le swantse gore botse gore re latlhela kae and then ga ke latlhela ke tla founa ka rawa ke nna tlhokaina o la maloba le mokgopetseng 50 randanyana shio ba 100 randanyana shio re ka leboga kudu wa ra wa tseba re ka leboga maele ya rena maele a lena e tloga e bila mabotse kudu. Yeah, le swantse re at some point batho a re swane le tsebo re o boima mo lefatsheng mo go bolela le motho o tkete. Ya o tkete o try o molaetse ka mahlakora mantši mara go tketsa ga gago go rutla bo molaetsa tsela o seng gore ba re wa mo favor ba bua. Re a leboga wa rra mantšwa lena e tloga ebile a mabotse kudu ya monna o boletse go tlala seatla. Ya o mo kwele kokoro reng maikarabelo a rena ke go thekga ngwana a kere thego ya ka mathomoši ba fana re tlo go thekga o bolele le rena ditšhomi o santse o kgethe ge e le gore bone ditšhomi tša go tšhepa tša go riang di tlogele wena mo o nyakang thušo kudu go ya sekolo re gona a kere re ya go thekga wena o re thabiša ka go re fa report ya pass akere and then le rena re tlo go fa di-result tša go apeša tša go thabiša tša gore o be gabotse o kree dijo o be gabotse akere re tlo go thuša akere papa montšhe ka mo o tla tla ka nako ya gona akere o tla re ke re a re le gare ra re ga a fihla ra mo fa tše nna re šetšeng re kgwathakgwathile ka gona akere ka ga boda re a le kgopela le šaletše ke metsotso mebedi fela re ne le balli ba bangwe re kgopela ba ga bota re a le kgopela ka ga bota re a le kgopela le sekatlela re le timile tšona 01311004006 ya re lenanago la pitšentše kgolo magagešo sealemo ya ke motse community radio mo e leng gore lenanago ke pitšentše kgolo a re na le professor moremi ka fa re a leboga mcrs mo moyeng dumele re gona ra lena motho wa ga bota re gona yo le ntshwarela a ke tšoga bota. Wow. All right. Tate kakapa le tate professor. Ke leboga go tsena mo moyeng taba e kuša botlhoko kudu ke bile le situation ya mohuto ene ga e fetse ga botse. Maele be le re go diagale jwa maele aka ke nyaka go bolela kudu le mokgekolo. Mme wa rena mme motswadi ngwana bana ba rena ba dira dilo tse leng gore a re proud ka tsona ke a dumela. But re swantse re dile le tsona ka bohlale kore re ske ra tšea go kwata ga rena go fenya maikutlo a le a rena a re swantse re bapale karolo re tlo palela ko
go laola situation. Mme motswadi ngwana o wa gago wa moshimane papa go Kibi e ke lebeletse nna ka mahlo a ke bona o ka re yena o na le phosho ya gore o ka re o na le mahlo ge re tla mo tabeng tša bomme tša basadi o na le mahlo a matele jana. Jwale rena es batswadi a ke re ga re e rate ntho eo o tshwanetse gore o dile le yona ka bohlalo o ska hwetša o mo kgorela go tshwanela ka mokgwa reng ga ke rate mang ke rata mang o ntirelang mang o ntira a wa tshwanetse o lebelela tšeo o tshwanetse gore o bolele le yena ka boleta ka moo e le gore wa khunama wa ikhunamiša a ke re o mo kgopetse ngwano a se wa gago wena o mo tlisitše o tshwanetse gore o kgopele go badimo wa gage le modimo gore ngwana fu wa ntlaba. And then wo setlogolo wo mokgekolo o ge ke lebeletse o ile ga le ka mo lapeng o tena ke taba tsela tsa dirago ke tatago a kere namile ga ntšha enga o a omana yena o re ke bja ngwane gabotse mara ga mme gabotse o mo fita ka information e le gore ke yona e mo direlang go enka mola e le gore ngwana kwa e tswang gona kua kwa ngwana tabe a e bolela go a re kua tatago stefada o ba mo itia a se metlaene ebile a se maaka nne ke gore ke a e tseba ya direga go ne le di-stepfather tse dintse gore ga nyagage o kgwetse a no tlhoya ngwana ene a sa mokgaleme a tsere bana nako ngwe ba na le go stouta a sa mokgaleme jwale ka ngwana gabotse a mokgalema ka bogale bo sa nyakegeo wo situation e ke nago le yona ngwana o ile a be a robega kgopo nna re ke fele ena a fela a tlale a re mama mogolo go so ke mka nna ke mora ke ra wa ngwana ka go ra gore wa go rata ke tatago jale ka ngwana ge o seleka o tshwanetse gore o kgalemiwe ganteng ga kgalemiwe ga botse o kgalemiwa ka bogale gone le ngwana o ka gare ga di-drugs re ka ya re tsena di-rehab re tsena ka ene ke ngwane o mongwe o botlhaletlhale mare tlhaloganyo ela e senyegile ka lebaka lona la di-stepfather spede be se sa mosware gabotse jwale mokgekolo o yena a ke tlogele ya gage mošimanyana lesogana ke kgopela gore o ntheeletse gabotse tate o ne le matlhatse gobane botate ba leng ka mo ke ba ikgafa gore ba tla go fa thušo wena o na le tate ka kapa o boletse taba e nngwe a re go na le dilo tse dingwe go sa le o monyane o tlo di kwešiša as you grow o tlo bona gore mara motse tate go ra gore mohlomonna a kopane le situation ya go tshwana le ga tla ba a tšea tsela yeso re sa re e right ntwe tatage a e dirago mara ke dilo tse dintse le gore o tlo kopana le tsone jwale nna ke re mošimana bea matswalo a gago mo fase o dule le kokwago gabotse o tsene sekolo o amogele thušo e batla go fa go yona ene ntho nngwe gape ngwana o na le di-rights tša gore a claime maintenance for tatage le mmage ba le ba babedi ba mo support tatagwe le mmage ba le ba babedi a ye maintenance court a re nna ke situation ya ka ashe ke kgopela gore thušo ba tla mo fa thušo mmage le tatage ba swantse gore ba mo support mmago ngwana o dira phošo go e nngwe e kgolokgolo ga ke tsebe gore rena basadi re reka lerato ka bana le ene o ne phošo mmago motsadi mmago ngwano mmagorena o boletse taba ye nngwe mo ngwana o ne right ya gore a ye mo la court a ye go botša ba court gore ke kgopela go maintaina gore papa le mama ba maintaine ke nyaka tšhelete go papa ke nyaka tšhelete go mama tšhelete ke e nyakang ke ya gore ke kgone go tsena sekolo banna le basadi le kwele nko e bušeletše gape
ke re ngwana o na le a ke re ga se a tikisha mo lefatshe o tlisitse ke batho ba babedi jwale batho ba le ge ba tlogetse ngwana ka bobedi ba bona ngwana o na le right ya gore a claime ditokelo tša gagwe tša gore a fepiwe jwa ngwana mmage le tatage ba mo fepe jwale ka ngwana ba mo fepe bobedi ba bona o kwele bafo ke lebogile kuduma mare lebogile maele a gagwe kere go leboga nna ke leboga thušo ya lena botate ke le watsa le thuša setšhaba ke le leboga go menagana anke ke tsena ka re ke makgweng go ke duma gore ka re ka tsena mara ke pallo jale ke a leboga le gone ke tsene ke re tswelang pele le gola setšhaba re lebogile a re a leboga mma gore nna go leboga re a leboga ga jwale re gopela go e ruma magagesho re gopela go e ruma re tsentšhe badile ba bangwe prof ke nagana gore e tlo ba le solution ye botse kudu ntwe e leng gore go njwele re o focusa go yona ke go netefatša gore tsubi o kry-a uniform ya sekolo in full and then le di-jersey kore uniform e tsamaya le di-jersey e feleletse and then le diaparo bafana o tlo di hwetša o tlo kry-a thekgo and then mmagorena ka hlompo le boikokobetšo e gapeng ka boleta le se ka kry-a le omanya thata le omanya morwa lena mo pele ga ngwano ka gore ngwano ka gare ga dikomanyo tša lena ge le kwa bohloko le omanya morwa wa lena ka gare ga dikomanyo tšewe go na le nto nngwe wa e hema go na le nto nngwe o e swara mo go yena go mme e tšwela pele go mo gobatša go tlo loka magagesho re a leboga re tlo tšwela pele go thušana le lena le tlo ba gabotse modimo o tlo le thuša le rena re tlo le thuša le setšhaba se tlo le thuša mathata le nako a getse re a leboga le ka re emela ka mola reception ka mola a re dire so malome ka kapa malome kenin account e le mphang yona e balli ba founile ba re fa problem e lokile theetša fa mamaganyana re kgopela gore ba batlong go thuša matsobane ka mokgwa wa di-donation account number shi ke a shi magagesho alright moruti a gone molato re fana maela mang ka mo mara ebile re kwešišana account number shi yona e bitše ka mo malome ka kapa 16 14 783 703 161 478 3703 1614 78 3703 ba butša ka kala ya uniform mo le apara uniform a mohuta mang kwa sekolong tsubi navy blue borogo le gampe borogo wa apara size mang a o tsebele size mphe borogo boka mo bone size ya go lekane go swara gabotse o ra re borogo ke 28 size sa dieta size 6 mo ke small or ke extra small ke small okay uniform wa lena normally le kry-a kae ke re tša ba bangwe ke re ba di reka dikolong tše dingwe di a rukišwa normally le di reka kae okay no a gone molato re tlo ria gore re di tliša kere dieta ke size mang kana size 6 ne ya no o tlo kry-a uniform bafana ga botse le go sasa ke nagana gore o ka ihwetša mmanta ga go ya sekolong o tlabe o swana le bana ba bangwe ka moka ga bona o tsene sekolo o skwa ya le dipolelo tša gore he ba wena o tšhepile ba go reketše he kae o tlo ba shapo bafana re leboga kudu mma gore naka gore le tleng mo letle lenyakeng thušo mopapa a go tsene bao ba bangwe re kgoneng go tšwela pele ka tše dingwe re kgoneng go fetša re a leboga tsubi re a leboga mma gore nahle ba tlo re thuša ka yona eng mma gore no a pasa di tlogelele rena tša dipasa tsubi re tlo go thuša nneta re nyako gore ge re ria pasa nyako ria pasa mmago a le mo akere ke tlo ria pasa batswadi ba gago ba le gona akere so ge re palela ke go ba kry-a ma-social worker a gona thušo o tlo e kry-a le pasa o tlo ba le yona wena se segolo
re go nyaka mola dibukeng ene re nyaka go bona o phasa kere mama taba tše ntšhi re tlo di feleletša re le kry-e mone re a leboga benkele ke capiteke magagešo a kere ke capiteke proof of payment ba e rona le kae bota santse re tla Ke kgopela go ya number e pitšeng tee ya ka mola ga botlhobile ke kgopela mama, ntate moremi ba re kgopela nthuse di-phone ke number kgopela tša motee wa ka gae ka taba ya mošimanyana a sa nyake go mpona gore ke nna mmahae a re ha tlile hae a ye ka mo motseng ha tshwanetse a tle ka mo hae o re yena a ka se tle ka mo hae kare o na le ntwe ena a e tšhabang ka mo hae jale nna ke nyaka go tseba ntwe yane wena a re o a e tšhaba ka mo hae mole a šile bana o šile ngwana ke na le ena o šile bana ko Varampata o tsene ka mo motseng wa motho o mongwe ene motho o a tseneng ka mo gona o nyetswe a ba a nyalwa ene ke motho o mogolo mo yena a se thaka hae jale pelo ya ka e botlhoko kare le e tshwanetse nna re mmone re bone ke bona gore a wa ngwana ka šule o a tšhaba o tšhabelana ka mo motseng ngwana o jale ke nyaka go tseba re ntho a e tšhabang ke eng ke le mmahae mma motlha a tlo ntšhaba ke apere boya baibe bo yena a tlo bo tšhabang ngwana o ke na le mengwaga a sa tle ka mo gae ene le mosadi wa mošileng kwa o lla ka yena o llela mo go nna o re nna ke a tseba rena o ile kae and tsatsi le ya gopotseng gore yena o tla mo go nna o no tla shortcut fela re mma ke a Janfest ai Janfest o ya ka mo morago o ya line la boraro ke mo a dulang gona ene le dijo e ke tla nyaka dijo ke re tlhokomela ngwana hao ngwana o la tshwantse dijo tsa ona ke di kry-a ka dikgagangwa December ke reketse ke yana ngwanyana o a line la boraro tša uja a se ke tsebe nka be ke sa di tšea ka re nna o ke mo tsebang kwa Varampata ke kgopetse batho ba ka mo lapeng leo ka taba ya ngwana ka a dula ka moo a se nke bankele tlhoko phetolo tša bona go nna ba nompotsa gore nka nna ka ya mo ke ratang gona a gona ntho engwe e bona nna ke tla e dirang bona ntho engwe le engwe ba tla e emela ngwana o ke dulang le yena diaparo tša gae di marata ka gore papa hae ke bolela le yena a nke le tlhoko nna ke nna le sego se rane ke nna tlogolo sa ga Chabalala papa gore ge ile ditaba magagešo ga di swane tšela di tloga di re swareletše gannyane re kgopela tshwarelo a ke ye ka mola go mama dumediša ba theeletše ba botse gore wena o mang o tswa kae gae and then le sesi a tla ba dumediša ba botse gore le tswa kae gae Thobela ba theeletše thobela tate moremi tate kakapa nna ke nna Nora Joseph dula gona Mokgokwa fane ke ya ga mang ya ga Joseph aga a re kgaetšedi aka thobela ntate kakapa le ntate moremi wa bolela mo ke Mmapule Josepha ke dumediša le batheeletši ba pitšeng tše kgolo thobela ya re a leboga magagešo re no kgopela gore le boleleng nnete ntle le go bolela dikereke go senya mangaka maina go ba baruti maina ge ile gore o tswa go moruti mokete o no re ke tswa go moruti dilo tša ka di a seloke ge ile gore ke moagelwane o no re moagelwane ntle le gore le bitše batho ka maina pele o tlo bitša motho ka leina re tlo nyaka go netefatša pele gore leina leo le bitšang mo motho o ke nnete o ne le bothata le wena na so a re kweng moleki mang mo gare ga lena a le nna le ka moka re alla nna a botsebotse ke alla go lla mampele mo go lena o lla nna age nna ke alla ke nna maongwanoki age mama kwa ga ya re ne bophelo nna le sefane se sa ga Josepha awa ke sekwišiše mama ka bile o hlokofetše a re sekwišiše ke gale re mmotšiša a re botša gore yena a belega rena a nna a ra mmelega yena o belege rena nna mama ka o tswa Lesotho ba no hlehla a tsamaya a tlehla fihlela a re belega a re tsebe a gabo a re ne di-family tša rena ke bana ba rena fela le kgaetše tša ka le bana ba gešo ba bangwe ba šala morago ane Joseph a se leina wa tseba difane tša Basotho ne gantši ke batho ba e leng gore bontši ba nyalana le Makhalate and then difane tša Makhalate bontši ke maina a ke tsorong kušana go ne batho ba ga Daniel go ne ba ga Jafta ba ga mama because of bontši ba Basotho ba tsenela tša marato le Makhalate and then fane tša Makhalate ke maina most
tate mogolo wa lena be a re motsebe a le motsebe a re tsebe koko a rena mmela ga papa mama a ka re tsebe tate mogolo wa rena a re tsebe a re tsebe family ya gabo total a re tsebe o nyetswe mama nna alright ka ga geno a seng go ba lenyalo alright taba kgolo kore o nyako tseba ba bo papa o nyako tseba ba bo mama le mathata gae o hlokofetse batho ba bantši nna mamaka a re phase a tsebe o phasa a re apare a re hlobole a re hlapišwe e no ba dibadi a o ne nto e tswelang pele okay a o ne nto e tswelang pele ka lapeng ke gopela go botsiša mo mama ge o re o nyako tseba ba gabo mmago le ba gabo papa go ka nako le boloka mmago le mmolokile le ne le ma re molokile fela le batho fela ba re thuša go boloka no ba rena le bana ba gae le batho fela mama go ne bana ba bakae mama ka bene le bana ba 6 wena o wa bokae nna kwa mathomo and then ge ba hlolega o bo o šetse o hlalefile a kere bo o sa bone monno ba dula le mama gago wa eno ba ke be ke mmona mara and then le yena a le tsebe re kwa ga mang beno ba o nna ke mo tsebang godišitšeng ke a mo tseba gore kwa ga mang ke kwa ga mang e be le motho wa Giyane e be le wante wa ga Mathebola ke papa go ba bang ba wena o nyaka papa go thwi nna papa ka mama ka mpotsa nna mama ko sala mpotsa re yena o kile a nyalwa e sa le ngwana nkore ke kwiše se sengwe mo mma go rena ka magoši mo o nyaka family ya bo papa go goba o nyaka ya bo mma nyaka family ya bo mamaka o nyaka ya bo mma ke nyaka family ya bo mamaka ka re na a re ne di family mo re no ba nna le bana ba rena le bana ba gae fela a re ne di family wa tseba re wa ke butša gore na o nyaka family ya kae ka gore ga ka re o nyaka ya bo papage e dula ka mogomong ka gore le ba swantse ba e Giyane ba ile o nyaka ya bo bona so that's why ke nyaka go kusha ke re o re monna o a bego a dula le mmage o tswa Giyane but o kereile mmage ka yena o rialo a kere mma go rena so go ira gore ba mo morago ba ne papa bona wa go tswa Giyane le yena o ne papage ke bana ba mme and then that's why ke butša rena ga botse o nyaka family ge nke ba re ya bo papa ga be ke tlo mmutša rena o nyaka ya Giyane goba o nyaka ye wena o belegweng go yona goba jwa mara ga a re o nyaka ya bo mmage ke mokwele yela ke a itseba yela Giyane ke nyaka ya bo mama ga go ka nako lena le fetša o goletše kae wena ka re ke šwa wa golela mokgobokwane papa re go re sepela la mathomo a re thome nageng ya mathomo mo wena o go gopolang le gona be le kae re thomile re dropong a bereka dikhiši wa boa papa dropong mo kae dropo tše ke tše ntšhi a ke riwa le motswadi yaka nna ke be ke sa le o monyana ke tse gore kae mara ke tseba papa o ang godišitše ba bereka femeng engwe ba re ke Motorfontein and then mama ka ba dula so o no ba mago a bereka dikhiši ka gore mma go rena ke kwa o ka re ore ba Giyane wa ba tseba mogala bo o sa phela wa Giyane one wele ba re o robetše mama nke re kohane mo nna le wena le tloga Motorfontein le ile kae nna papa o ntšere ke sa le o monyane so a re ko gela mama ga go metsi ke nna ke nna wa mathomo papa go be le mothomoso be le mothomošweu awa be le motho be no ba motho ga botsana o mo buang wa ga botse so a be se wa montshuntsho ba no ba mo coffee color ya o motelele ya go ra re papa go a motseba mosa ke ra o ang godišitšeng o wa Giyane ke nyako tseba mo mamago ga go godiša be le Motorfontein akere nna mama ka a re tlhalošetše o tsamaile nna ke le one o tsamaile ang godiša a bereka dikhiši tša makule la mathomo le be le Motorfontein akere ge le tloga Motorfontein la kae nna tate a ntši a nkiša kua a gabo ka go gola lekoko mmele ga yena ba bangwe ba šetše le mme bona kwa toropong and then o ra gore mola bangwe wena a senke wa bona se sia mmago
a ke tsebe selo a ke ba tsebe papa go a senka go botsa gore mmago kwa ga mang aowa a senke le wena o botsiša mmago gore mmago kwa ga mang aowa o no re yena ke ga ke yena wa ga Josepha nna re tlo kwa yena papa tšatši a re kgwetša a botse o ke le ba re tlogela mme a tsamaya re godiša la nkwešiša nambile re tlo mo kgwetša re kgwetša ke mosadi o mongwe a kgwetša mama mo nna ke nako re perekela dipolaseng ba re goditše mama mo a mmitša ka leina la go lenya a re ke mang wa motho a mpitšang ka leina le lenyana nambile mosadi o le a tla tsebana le mamaka nambile gona mo go a tla a kgwetša papa yena papa a tla mo mme monna le a ekwa sefane se ba re a morela gore sefane se a sa geno sefane se o bitsang ka sona se mmago beile motho moswe o beile motho moso e be le gabotsana gona so nna ke le gona mara seina sa lena se ne le go ba bokhalatenyana so sefatlhego sebopego ya mara nte ke e gana gape bula mo ba kgone go go bona ke nnao ke tšhaba gore ke a go hlola ke nnao nnampile nna se ke se ganang ke gana gore mamaka a etshumola le ene wa moetse a etshumola o re bafokeng ba tlou jwale yeo ke eng eo nna a se sware a botse nna re a sokola banna re a sokola a o ne nto e tswelang pele a o di a e gone nto e tswelang pele tate mmage o swanetše a re bafokeng mmage o tswa Lesotho a kere bafokeng ke ba ko Lesotho Free State gantši bafokeng ba tswa ko fane o e bolela gare thia o re bafokeng eng bafokeng ba tlou le wena go re thia o re bafokeng eng bomme ge re ntse re gola ge a ithemola na re batao bafokeng ba tlou jale re makala gore go diragalang ene go ile go ba letšatši le lengwe kereke tsoko ya mogausi mola le gae go ile go tla mme o mongwe a tlisitse ngwana gage a bajwa a bona mme a tseba mme a re ga e tla ka mo gae a mmitša ka leina mme nampile a fetša mo nna re tseba mme a mmotša re mme ke mme motaung a swaga Josepha nto e ile a re makatša kudu ene le ntato mongwe gape na a rato tla o ka re ba tsebana gona go tswa ka kwa Lesotho re jwang le ena o ile a tla gae a bolela ge e le gore fane a se a bomme le tate mogolo e ke gopola ne ke le mogolwanyana la mafelelo ga e tla ka gae a makala gore mme o bitša jwang ka Josepha tate mogolo wa bomang tate mogolo wa Kiana wa godišitšeng bommagoreng okay ke a mo tseba go mmona o ile a tla and then ka nako e batho ba kereke ba itla ba kgotsa ba bitša kokwa go ka leina go bontšha re ba mo tseba ebile ba kgotsa gore nang kana tipitša jalo lena ga senke le ba le kgopolo ka la nagana gore le ka šala batho ba ke morago gore le nyake go tseba gore nkane le bitša kokwa rena ka maina nkane le kgotsa fane tša diberekšang bommene e le motho a sa boleleng e nnete from go bommagorena ene bomme ke motho wa gore maybe na ane sephiri mo baneng ba ga kgaitšedi yaka ke botšiša ka batho a kere mogekolo ba a sene nnete mara gone motho šo o a fihla o bitša mogekolo o wa go hloka nnete e leng mmagoba ka maina a gage a kua le go kgotsa gore motho ga se mammang ke mammang ntwe e dirileng gore le paleleng ke go šala information la morago ka batho ba batlang ka mogaeking toropong ba dula toropo a re tse gore ke kae mo ba dulang gona a kere le re batho ba be ba e tla ka gae ba e tla kerekeng a tlo bona ngwana ga tlisitse ngwana a bajwa ba tswa gona ko and then ka yona nako ewe le kgotsang la palela ke go botšiša batho ba gore ganeng mogekolo o ga borena le motseba kae le motseba jwang a nna be re se gona be nna be ke nako re bereka ko dipolase be gone wena nna ga ene ke le gona nako and then ga gone motho a ileng a re ga a kgotsa makala a swarella batho ba le ba sa le mo a ba butša diputšo mohlho mongwe tše e leng gore koko o palela ko go di araba le gona malome ka kapa ge ke dula le mosadi nka se dule le mosadi ka palela ko go tseba re kwa ga mang that is why ba re mogalabo wa ko Giane a hlakane toropong theeletša mama morwe ke morwedi yago o re mogalabola wa kwa Giane o ile a makatša ke sefane se mogekolo a se berekiša kere o re sowe and then la boa la palela ke go botšiša mogalabola a sa phela gore mogalabe gane wena o tseba jwang na
ka nnete a zang ke re kgone go mmotsiša ke nto nna ke botsišang gape ka lehu go tla ba bomma go tla ba botate ge le re mogala bo ba le giane lena le tlisitše ke mang mokgobo kwane re tlile le mama go rena and then mama go lena ga a šala e tla go hloma mo le dutse le yena mengwage mekae mama ka ba be le motho wa mohutama ba tsamaya ba tsena le legoa a bereka a shifta a tsena le la legoa o fitlhela re tsamaya re gola gona mo mara gaetšedi ke feila go kwešiša ntong o ra re o ka re wena o bolo mogolo wa palela ko go no dula fase le mama wa botsiša mama gore wa ga mang o sa nyake go tseba gore wena papa go ke mang wena mama o mang fane o mang re dutse a reng go lena ke dutse fase be ke mmotsiša gantši a mpotsa re nna one no re a wa mpelega mama ka ba soka a re nna a wa belega a wa mpelega nna ke belege wena le wena se se seng go bolela le mamago mama ka o mokokwago koko ka ne ke phela le yena mara dilo tša mohuto o be ke sa mmotšiše tsona wa e lebele sa mmotšiše nna ne ke sa le ba bannyane and then o ka gore a senke o ne o botšiša kokwago ebile bo o sa lo monnyane o tseba jwang gore kokwago ba a se ne nnete ba se ne nnete ka lebaka la gore nako tše ke ntse ke goletše ka matsegong a gage wa tseba batho bake ba tlo feila kapa ba tlo tšea nako go tla go kry-a batho ba ga Joseph wa tsara modimo batho bake o ile a ba diela mogau a ileng a ba diela ona o ba rometše ka barongwa e kwa ge ba re batho bake ke ba bararo o mongwe o fihlile a bitša mokgekolo ka leina ene e le motho a kwagalang gore o mo tseba gabotse ba feila go botšiša motho wa bitšang mma go bona ka leina gore he gane wena wa kwagala o tseba koko wa rena ka mokgo le tsebelana go tšwa kae ka gore motho ga a ne ba gabo ba feila go a tla o mong gape a tšweletša information ye e leng gore ba e hloka batho ba palela ke go išala morago go a tla monna wa giane wa ba godišitšeng ga a fitla moo go ra re maybe ba ile ba kgaogana kapa ba timelelana and then monno la tla kwa gore batho ba ba dula moo a tla ga a fitla a makatša ke gore na batho ba ke ba ga Joseph a jwang and then mara le bona ba feila go swara mogala bo ka lepanta gore mogalabe ganong go kgotsa Joseph eke wena o tseba koko wa rena kapa mma go rena e le wa ga mang a etswa kae ba tlogela di-information tšeo ka moka ga tsona di le mo matlhong a bona ya kwagala batswadi baka bothata ba lena ko go nyaka fane fela leng gape le mathata o se apare le o hlobola le o hlapišwa re ne dinyama and a o ya mo ba re o botsa gore a o swana le gona ka mokgwa le re se ka bolela a o ya mo dikereke ba re botsa gore a o ne badimo ka gae badimo ba gating ba baka ke ba babedi jala re tse gore ke ba swanetse badimo ba bake gobana ke ra le tsebo gore le bagamang santse sa mathomo go nyakiwe go tseba gore le bagamang ene putsišo ko gore nna nte ya ntshwenya ka baka la le o šiwa a ke kgona a ke robale ke a bolela ka pelo metlhe le metlhe ke a bolela ke be ke tephetole ke be ke kwale gore ke bolela ka pelo o kwa o ka re o latlhegela ke mogopolo dithokolose a di go tshwenye o no lla maseng ka no lla boše ke be ke tšhuo ke tee ke letswalo gore o neng and ke no bolela ka pelo ke be ke lle ke noši gape ke ya hlopheya le bana ba boa ba hlopheya bana ba sokole le ba bannyane ba se ne thuso ona ka o mongwe gone wa lefetse sekolo a ne thuso a re o apply a o ne di-university tše moaraba di pasa le natso re natso tsona tše ka moka di bitša ka Joseph ka moka ga tsona ka moka wena se se o tshwenya ke eng nna bothata ba ka ke gore le nna nako tše ngwana ka go hlokofala a zanke ke dira ngwana la wa ka o ne hlokofaletse ka mo matsogong ngaka o bolaile ke ngwana ke ngwana kgweditše kae ke ngwana nane 7 months na sa dule na sa gabule na o baditše mara nako ka moka ne ke miša tleliniking a le right a zanke mosiriša skala o itse a ne kgweditše 7 nampile mama ka mišitše tleliniking be ke fela ke tshwara mmereko ka mo dipolaseng mara ke namela hamba bo e ke boa gae ke ko makantšhe a mpha lengwana re ba re santse o iše ngwana sepetlele ngwana a right okay a gone bothata nampile ka tša ngwanola
maka swere lengwalo ka miša sepetlele ke dutse kgwedi ka moka ba mo checka ba be ba nromela Petersburg ka yena ba ba fihla kua ba re pelo ngwana a e gabotse swantse ba mo operate ba re ba ka se kgone mo operate šete a le mogolo a ne 7 months ke ge ba mpušetša Denelton a sang ke robala mo nampile ke fihla Denelton ngwanola ba mo checka a tla gabotse wa tla le mo e leng gore ba discharge e le Friday e ke gopola gabotse ke dutse gae Friday, Saturday, Sunday, Monday la bobedi ngwana a thoma a hlakahlakana ga a hlakahlakana ka morwala ke morwetse ka tsamaya le kgarebe tsoko e nngwe ra tsamaya ke mišitše kerekeng e ke fihla kerekeng ya mathomo ba ntlhalosetša ba re aowa ngwana o tlo ba right okay ngwanyana ka re ge ke tšwa ka re a re eng mo gongwe mo ke go tsebang re o kwa re bothata ba ngwana ke e re fihla kua kereke tsoko nampile ntatola mola o itse ge ngwana la fihla a re sesiwe o tšereng nako ngwana ga o nyaka o šomišio ngwana ga o ba nyaka mo thebola ka makala re jwang a re sese ngwana gago wa bajwa a ka nako ngwe le nngwe a ka no tsamaya nampile fetša mo okay a tša ngwana la ba mooretša ba fetše mooretša ba re ke boe go sasa ne ba nyaka tšhelete ne ke sene tšhelete e enough nako eo nampile ka boela gae ke boela gae bošego ba gona ke ge ngwana ka a hlokofala go hlokofala ga gage ntate Moremi ngwana na ntlaba na sa tlhasa nyakonyanya e kere ke a monyantšha ngwanola maswano yela ka molomo nampile a etšwa le ka mo dinkong na etšwa mamina gona na ne hlakane le madinyana go tlo hlokofala ga gage o itse go hlokofala ga ne ke robetse ka mo dining room ke ne le mmaka na robetse mo sofeng o ne kwa ke motsoša ke re mmaka gape ngwana sho a sa dira a sa hema mmaka ke ga phafoga vele ke motho a tsebang gore ge motho a robetse o robetse jwang nampile ke ga tšea ngwanola ke bona a motswalela mahlo ngwana ka o hlokofaletse ka mo matsogong a sanke go etla le mo bareng ngwana o tšeiwa moya ga ka kwa ntlong ka gae moya ngwana o sa le ka kwa ntlong ke nto e nkošang bohloko kudu ngwana o hlokofaletse kae ka gae gona ka mo gae mo ke re dulang gona and then be le nyako tšea moya gage le o iše kae go tshwana le ge motho a hlokofetse ba re swantse a tšeiwe moya ka mahlokofaletseng ka gona o išiwe kae moyo a robala ka khutšo wa tseba ye o re iri a jwang gantši kgaetšedi yaka ge e le gore mo gongwe o robaletše kgole la malapeng a batho ke mo e leng gore ra e dira ke re ga a tsamaya a senke la phasa a senke le re ngwana wa tsamaya wa mmušare aowa sa le ka mongwakong o boletše le ena nampile ka le ona ya dirapeng ke boletše le ena ka re gomme re o iša ntlong ya go ya mafelelo jala ke tsebore no o boletše o bonang wena gore ngwano ga a laela o sa le ka motlong o kwa selelo sa lesea o kwa ke kwe selo sa lesea ge nka no robala ka mogae ka mo dining room ka mahlokofaletseng ka gona a ke be le boroko ke ba le letšhogo thata and nako nngwe ke ne le go molora soke ka ge ke ne le o mongwe gape o monnyane ngwana e ke robetse gae everyday ke no ba le letšhogo ka re gantši e ke le gae ke ithobela ka mo dining room ka gae e no ba ntlo e nnyane and bana ba gešo ba godile okay so ba le botša nna kgaetšedi yakane o bo o duma gore ngaka Moremi ya go thuše kang be ke kgopela gore ntate Moremi o nthuše ka ngwana wa ka ke kgone tseba gore ngwana ka robetse ka khutšo ore jang a ke be le boroko le gong jale le ge le ka re ke leše lebitleng la ngwanaka nka se le šupetše lona ka ge ke ile kua ba nkapediše kobo ka re ke nna mohlologadi ke sa kgone go bona le gore lebitla la ngwanaka ke le lefe le gong jale a ke le tsebe na go ne le letsenkana la go letša gore mo go robetse ngwana wa e lapešitše ngwana o kobo o ka re ke mohlologadi ke bomma ngwana and then ge o re ga o tsebe kapa ga wa bona mo ngwana a boloketšweng gona a wa re after poloko maybe same day or go sasa ba gona wa ya dirapeng ba ya go bontšha betse ke dule 10 days pele ka gae and then after 10 days ba se a zanke ba bankgapa ke le go bolela le malome ka ra mfelegetse ka gane koloi malome o no jika be go sene o roka ka maoto ke kgole mogonono wa ile boloketse mogonono
ke mo re boloketseng koka ka gona ne re bolokela kwa Seabusa ba etse ba re go mara gone wena why nako tsela ba tse terata e sa le gona kwa mafelo magagesho ma taba ya fane e nyaka phekolo ya meropa taba ya kilelo ya lena ya go apara diaparo tše dintsho e nyaka re tsebe gore le baga mang gonkwa go bohlokwa go tseba gore o waga mang ene se ga geno se reng ka taba ya kilelo ka morago ga lehu a mama ka yena ba sa tsebe kilelo nna ngwana a ntšhala morago ke kile ka mo ilela nna ka apara tuku ke le noši ka gae ya ba ya gago wa mo ba seng kapola ka ba ka apola ke yena mogala bo ba ke dula le ena a ja tšhelete ampa a tsa mo fa mmao a o apele jwala o hlobole tuku o tla ba bankare wa gafa e ga go ile mo le marata ke meriri e šetse molaleng okay kgaitsedi o ne bothata ke re le wena re tlo go thuša mabapi le taba ngwana gago ngwana wa gago gore santse re tsebe gore o robetse gabotse santse o tsebe lebitla la ngwana gago akere wa e ka morago ga poloko le senke le tšea ngwano la moiša lebitleng la ngwana gago o ne o dula re bolela le yena a nke a bolela gore o nyako ya lebitleng mara lena bale ka batho ba bagolo a kere kokongke be le ke tlhoa ke bolela le go gola nna ke tso gola mabitla ke le one ko a banke ba tsamaya le rena bana ba tsamaya le rena wena lebitla la ngwana wa o wa le tseba nka le tseba o ka le tseba a le nyaka mola re ka le tseba sa le re beya dilo ke moretši ka re beile dilo tša ngwana okay tše di jwang koko tša ngwana ke dithoi tsa gage tsene ke mo bapadisa ka tsona dithoi ba le di nyaka mo dirapeng a ke tseke ka mokgwa and then wena thoi tše o di bone jwang ka gore a wa bona le ke di bone mama ka ga ditše ya ka gae a re sesutsa male tsona ngwane ne ba le gona mampele ke mang a le fileng advice gore ge ngwana a robetse le tšea dithoi le diša dirapeng ke mang a kukileng dithoi tšela a ya le tšone kua dirapeng nna ke di faketseng ka tšheka seng ka tsamaya le tšone dikotlolana tša gago why wena o boditšea o eya le tšona kua ore ngwane o tla fihla mo a yang a bapala ke no di iša fela ke tsebe mara lena banna gapa wa bana wa gape e le e dirang a e kgonagale rena re kgopela thuso aowa ba tlo le thuša batswadi ba tlo le thuša le di dirile gala le dira di be di le molaleng mohlomong go swana le gore kgaitsedi yaka a ke nagane gore ka baka la gore ba palela ko go fegeletša mogononong o ka palela ko go tetloša mo kgobokwane wa tekela mogononong mma gore naga ya go gora mabitla a bolena lena le a dula lena ba maoto le tla tseba jwang gore mabitla a mo ka ya mangwe a mo kae gantši kwa ga phahla gantši gantši ba ya ka thoko e Seabusa bomang ge ba ile gora gae gantši ge ba ya ka thoko ke ge maloma ba khapile ka koloi mara ke eng le wena ke mamaka mmago o re o tlhoa ya go gora yena a ka le tseba lebita la ngwana gago why o sa kgopele mmago a go iše nna ke gola ka mo ao a go fetole yena o gantši bo mamaka ba gora ka mo go Seabusa ga phahla banke ba eya o ile wa botša mmago gore a go fegeletse lebitleng la ngwana ke gale ke bolela ka gae ebile mmaka a bampotsa re o sentse gore o nyake le maybe le ditenanyana go ageletse soke o nyake le nthoe ka re go nyaka gore re dire le ge ka ba le zenkana gore ke tle ke kgone o tseba ka re go njale dipula diana ke tlo timelela ke gale ke kgopela ka be ka kgopela le malome a nthuše ka sele sese nke ke mmotšiše mo malome ka kapa wanwa nako o e phepela o le mo mmeleng wa ngwane o bo o enwa why o bo o enwa o le mmeleng a ne ke no banga ke no tsamaya le ditšhomi ke nono o tsamaya le ditšhomi o le mo mmeleng o e ya jwaleng o le mmeleng e sa le nnyane re bo le mmeleng na e le kgolo gona bo o sanwe be go letšatši le ke bogalegang ke bone wa bogalega o no le go fitlhelela o e ba le kgweditse ba ena le coke o mo ba morela ba ra se ka nwa coke tleliniking ba ena coke bo enwa jwala bo bojwang so staffo black
o imile papa go ngwana a reng awa na sa re sele ke ino le o dijela black ngwanaka okay papa go ngwana gago yena ka nako e le boloka o la tlhokofetseng ke e sa le yena a se yana o lebila le nago je ka go belega ngwana ka a zankanya ko tseba sela zanka notla a tlo bona ngwana a zanka itla le ka lehwa a zanka notla khaitse diaka ya o ko bana we Michelle tsa go mo khaitse tate Moremi nna sello se sengwe se ke nyakong go se bolela ka re mama ka ke bona a sa bolele ditaba ka moka se se wa ka wa go robala o ne sheile bana ba babedi ka gae ga sheile bana ba babedi o ile hlokofala ka legole bohloko le setlhogo re sa dula ga kokwa rena se se ka ba ile ba mo bolaela ka mongakong ba mmolaka eng so mohlomongwe a ke tseba gore kang ka ge ile gore nna ne ke sogana be go ne ngwana mmangwana ka mongwe go robala o na latela mmaka e le kokwaka le bana fela and then re no kwa re founela ba re se se go tlhokofeletse ka ntlong bo makhelwane ke re ke itla le mama ka nna ka re na sogana ka re e ke gopola na le mmere kompitori or na sa le diplaseng a ke sa gopola ga botse mo a beng a tlhokofaletse ngwana ke gamang ke ga kokwa rena mo re goletseng gona mo go dula malome go njale le mosadi ya gage and then ge ba le phone la lena belle kae nna ne ke sogona be ke le lesoganeng tsoko ekwa na pile wa tloga lesoganeng wa ya same time ka fitla ke fitla ka kry-a go tletse setšhaba ka gae le batho ba di next door ba tletse o be a bontšha gore o bolailwe ke kry-ile a šetse a rwele ba motsere mara ba rene go tlile ma-forensic go tlileng ba mo šutile the day ba mo šuta ka lona tšatši lewe ba tla maphodisa ba boa ba swara ngwana mmangwana ka o na a dula le kokwa ka gona ka montlong ba re ke ena a bolaileng sese yaka ba e ramang ngwana mmangwana ka go hlokofala jwale mo tabeng yeo ya ngwanenu wa go hlokofala o mo hlokela thuso wa mohuta mang gona ke kwa bohloko kudu ka gore o hlokofetša ene a šia bana ga a šeile bana soke bana ba gagwe ke ba babedi o mongwe ebile mmaka o mešitše lebollong malo ba mošimenyana o ngwanyana šetša go dulane ngwana motemara o sa sekolong bana ba ke mma go bona tate ka kapa o hlokofetse ke motho e leng gore na ne tšhelete a ileng a loana bankeng ga a hlokofala ngwago tšhelete no sentšitšwe ka yona ke nako tše ba go mmola ka yona 2012 emapele o be a loanne tšhelete bankeng na investile yes okay ke šaeditše polelo okay na dimme panka tšhelete okay le dipampiri tša gona le gona gae bohlatsi bo na pile ge tšhelete swantše itle e sentse itle ke ngwago e leng gore ba mmola ka ona a hlokofalla ka ngako ile ya ba semaka se segolo kudu mo setšhabeng and then a ke re go ntwa le ge o investa tšhelete kgaitšedi yaka go ba le beneficiary mo ye e leng gore ge nka tlhokofala e tla re ge e tswa ka nako e ya go mokete le ile la tšea mohlomongwe certificate sa lehula ya ko bankeng ewe go go claima tšhelete e tlile mama ka o ile a tsamaya ora ke tseba gore o nyako tekarabela na before ke mo arabela ke tsamaile ba mpha lengwalo ka le iša sempupu ba re ke iše sempupu ka le iša sempupu ba tlatša form ba re ke iše Pitori ka iša Pitori o ngwadile bana ba gagwe mola o ngwadile bana ba gagwe mo tšhelete ngwadile bana ba gagwe kua ba mpha lengwalo ba re ke leše mašošolokeng ya go laetša gore bana ba bane nna na ba kwešiša lešošoloke le la go fihla kwa lona la ngwala tše le dingwalang la ekwešiša papa a ngwala gore ba a bitša ke be ke tsamaile le bona bana ba Tamakgoši ngwana gene o bolaile keng ngwanaka ke ngwana ga boa ke ngwanaka wa mathomo ke ngwana gago o bolaile keng nna ke tsebe papa lekula ga ga ebileng o hlabilwe o remilwe go riagetseng ka ene cause a go kgonagale gore le re a la bona stopo sa ngwana nna ke se bone ngwano a botsebotse mo ka re mama ka o tša a mokera ko mošareng a re a go tša madi nkare ba mo hlabile mo hlogong be le mokera meriri le iša kae
awa bane merire mogolang ke re ba re motho wa kere ona ke tse mama ka ba mo kera ona ko mushareng ke rela re meriri eo e lebe le mo kera mmushareng ka rone meriri o mogolo motho o robetse ke ya gage meriri e santse a sepele le yona lena ge le mo kera le be le iša ka meriri awa nna ke tse papa nna ke mathomo nna ke tse selo ba kera ke meriri ke gaetse ke sesi ya goba ke ya butiago meriri ya sesi ya go e kae nna ke tsebe o selo go nne go ne mmaka le koko ka mushareng wena o tsebe gore mama go išitše ka meriri ya ngwana gago a ke tsebe ka gore nna ke ra mama ka mola mara nako a mokera ba ne le wena ba ne le nna nete nna nako ke me le mathomo ke bona stopo be ke šia ke fela ke lebelela a re no re tla go bona a re ngwane o sa tswa madi and then ba a sa robala gabotse mama ka a mo otlolla a fela a mo otlolla so a no otlologwa gabotse so wa tseba moroka family e khine e ignorante ka nto nngwe le nngwe kore ka everything kore ba ignorante ka nto nngwe le nngwe kore a gone ntwe e diragalang ba itsitsenkela ba le diputšho godimo ga yona ba e šala morago nto nngwe le nngwe ge e tla kore ba no e tlogela ya feta gape batho ba gone nto ba e tsebang kore nto nngwe le nngwe eno ba aowa a ke re jwa le mma gorena a ke re jwa le mamma ba ignorant too much ga gone nto ba e tšeang serious mo bophelong that's the problem so mara yes fane ba boletse ba re inyaka meropeng and then the rest tša gore le ne dinyama le lokele ke selo meboya ya baku kae ke department ya moroka yeo ka moka ga yona o tla bona gore o thoma kae o feleletša kae gore le be le feleletše le ba right mara tithuteng go swara information tithuteng gore ge selo se diragala le beng le dipotšišo godimo ga sona gore le kgoneng go ba le dikarabo tša maikarabelo la nkwešiša kere ka gore go hloka go botšiša le go hloka go tsitsinkela ke yona ntwe e dirang gore le lekgono a le tsebe gore na le ba gamang a le tse gore bokokwa lena ba tswa kae batho ba tlile kore ba lefa disaene tša gore batho ba re mokgekolo re a mo tseba la no mo tlogela ngwana o tlhokofetse a kerwa meriri ewe o paletše ko go botšiša mmago gore jwale meriri ela o e kerileng kua mmushareng e ka yona then o e bone ge e ka ba o sepela le yona a sepele le yona ge e ka ba e išiwa ngakeng tsoko o be o tseba gore go diregileng ka meriri ya ngwana wa gago yona o sepetse le yone kare o sepetse le diaparo tšeo mara o sepetse le tsona re kile ra bitša ankele re se ka bitša batho ka re kile ra bitša ngaka ile a sa le mushareng re nyako o tseba gore ngwane o bolaile keng a sa le mushareng kgaetšedi a ka ena ba mmolelang a di ile lone kwa magong ya gore a tla a ka gae ngwane o la hlakana le bothata ba a tšea tšhelete ra ya felotsoko ra lala ebile re timela le mašeo re ya moo la kwešiša ra fihla moo a wanta motho o dirile o boletše nna ka ba ka sola ka re nna nto e ke e tletše mo papa a se yone e o e bolelang a re a botsebotse o tlile kang ka thoma ka re ke kgwetse ke ngwana mo ke nyako tseba gore ngwana ka o jile keng la kwešiša nampile gona mola a thoma a bolela a thoma a bolela mola ba le mošimanyane o ba le gona a thoma a botšiša mošimane gore motho o mmolaile ka ngwane o la re ka mphing wa peke o kae wona ngwane o la a tse gore mphing wa peke o kae a re o mmolaelang ao a bolele o re yena a bile a sa tepone nkare ba re o šomišitšwe gore a bolae ngwane ola so o kae mošimane o le reng o bolae gona o kua mabololo o no hlaka le gona kua mabololo o mabololo okay ka re bile motho o mo retša re ngwane o goletše ga papao a re ngwane o ne memoya e mebe o tshwanetse gore le reke mpule le mohlapiše kgaetšedi a ka ra ke reke le mmolai kgodi mara re reša kere a re mmolai yena a ke mo reke le pule ebile a ba mo reka semetseng gore mo a ke sa o nyaka mo mmolai le nna o ka tla wampolaya ngwane o tlhokofetse ne ka 2012 and then ba mo kwebile nako kae e
ebile ba mo kweba nkere nte a senke ba mo swara ba mo tswalelela e bona fela iya court o fihlela motho ba a sainile be le mamaka a ngwadile statement o fihlela mamaka a robala le lo tša kgwelela and then be gone bohlatse ba gore theresho ke yena a bolaileng ka baka la re ile moo ba batla ba bereka stopo ba re o romile motho a ntse re tla mmona nna a re bone selo mama a re sa bolela tša ngaka re bolela tša maphodisa gore na maphodiseng o fihlile yena o le mmolelang a ntšha statement sa gore ke nnete ke bolaile ba re o boletša re ke ena mmolaileng le nna be le sa ya khotogane a be sa ya khoto ba tlile batla ba tša yena o ra re mama sa le ngwana ga go a bolawa wa ya khoto senkere ya khoto that's why ko botsa kere ba ignorant ka everything kore nto ngwe le ngwe mo go bona eno ba mma go rena le tijela madila le anwa a senke le nonwa ke anwa mara a senke a ke nuso mara wa anwa mara a se so okay la tseba gore ke eng kgaetse diakane taba tša lena nke letleng ka gaeng ke tle ke di thome fase ka gore taba tša lena man di hlakahlakane nka se re solution a lena ke eng go ndwale ditaba tša lena di so le nna ke ile ke boletše bana ke yena a ile mo lena nna ke moretse ka re o nyaka re kgwetse tšhelete re mo latelele kwa gago na o re ile gabotse ga tlile mo taba gona e kwagetše and then re tloa go e dulela fase re bone gore re ka e bereka ka mokgwa mokhuta mamara sesi taba ye e hlakahlakane o ne bana ba bakae 6 o ne mengwe ge mekae 34 go dira 35 ka 30 August wa robetseng kwa beile wa bo 7 ke bile ne le 6 lampila a hlokofala ka tla ka bela ga o mo bana ba gago ba i7 ka moka ge ba feleletse o ne 34 years ka di 30 ai o ne 34 a ke re go nwale kore go nwale go bola le nna so o ne 34 ka 7 ya bana alright ya no le a dija re go arama moroka nke we re phape o ba fe di phone number gore ba tlotša ba roka ba kry-agala kae re ba gopotse le account number yela e le gore ke a go thuša ba le ba ga tšhabalana magagesho a ke leboge batheeletši ba motse community radio station a ke leboge ka dikgokaganyong tša leago a ke leboge balli ba batlileng mo ba ka mola ga bota ke a le kgopela ke kgopela gore taba yela ya mama le yemele rena re tlo e fetša re tlo e lokiša re be re gahlane le lapa lela le ba ka mola lapeng lela JJ ya nyalang ka go lona re tlo dula fase le bona re lokiše taba bona ga ya fela re tlo e lokiša semmušo ge ile gore ba lapa lela ba nyaka go tla go te karabela le dumeletše gore founela ka la bobedi ge re thoma letle account number ye e leng gore re lefile yona a ke bone mo account number is not for payment tša ga morema kere re createtše family ya ga Tšhabalala fela akere account number e le e berekišang ke ya reela family ya ga Tšhabalala fela go fetša o romela proof of payment mo go di number tše ba lefileng tšona magagesho go sasa ke a bereka ke tlo tšhaiša ka pela lebaka ile gore re tlo ba le modiro ka mola go abuti o bega motse mokibelo ke a bereka ke tlo tšhaiša ka pela ke kgopela fela ba batlong go fihla ba seke ba makala ge ke fela ke tšhaiša ke le tlogelela ngaka mmakola o gona ka gae o a thuša makoko le kgaetšedi e tlang ka gae go sasa frugwa ke tle ke boneng gore nka le thuša jwang mara ka lebaka la gore gabotse go sasa a ke bone o ka re ke tlo ba le nako e ntšhi taba tša lena di nyaka nako ne ke kgopela gore the right reverend ke ba bone mantaga ya ke kgopela gore ba bone mantaga ke tle ke bone gore nka ba thuša jwang ngaka moremi o a hwetšagala ga matlala ramošibo o hwetšagala go thoma ka mantaga la boraro la bone la bohlano mokibelo sontaga la bobedi ka janfes hlatlogalanang ke e beile ga botsa kere hlatlogalanang mola hlatlogalanang center mola radio re a phekola mola furugu
ka labobedi ka kua Jan Fes ke iša bathonokeng ba re ba bone maloba ge re le ka mola ge e le gore o tlo tla ka kua magagešo o a ngwadiša ke tloga mo gae ke tseba re ko bona balwetši ba bakaiku o ngwadiša go number ya 071 398 1508 071 398 1508 goba founela 072 133 6761 072 133 6761 goba o ka founela 079 170 9862 magagešo ke lebogile kudu malome ka kapa ke lebogile kudu sontaga ke bina mo Thabana mo ka sontaga ke bina mo Thabana ga Mmaleswena go sasa koša e ya Stompo ga Lope go tlabe go bina Abuti Ace ke fao iya ke fao ke lebogile re a leboga magagešo account number yela ke Capitec account number ke 1614 783703 1614783 gomme re a leboga J Ralekwa o šetše a latlhetše 100 ranta ka fale magagešo re a leboga a re tšweleng pele re thušaneng setšhaba sa Thulare re a leboga magagešo ba reng that account is not for payment tša ga Moremi it is only a kere go ne o mongwe a ka lahlela 4000 ya ditaelo le ya go swara motse gona ka mola ya ga Moremi ya dikoloto tša ga Moremi tša ka dintumbeng tša kae ga e tsamaišane le ye magagešo e tekemetše e ne e nnoši ke yona e re lefileng yona magagešo re a leboga go tšwa gona ke le morwa motšhamabane ke tšwile 20 Well,